so Ewurade nhyira mo me kwaso aka say mizo drink abadwa so mizo drink no abadwa so ene 5G mesha no ebo adwuma edimi de me frɛ no mizo obone saa wo montene so a na obi adimirike kope bia no go drinks we no ede ne mu pi na akono nso mizo drink yeso open dodo atu amemo amane se fa number yi na frɛ na yema dodo ntuna so fa go shop ni mu na ton number ni 0246 270 221 0246 270 221 21st clinic sciatica treatment nko a ena omoma yare akeka hodo bebere ka ho na enso sciatica ne de omo se oma je ho safo ekura won hospital we na sciatica yade te won kan wodwane wo se wo boase obesa yade nkran sunyan takurade tachiman ena nkranza wo se wo ho ba bia obesa wo yade nempo se ba bia obobɔ so ba bia wuni ho a utumirika form number ne fra mbebuku appointment amount na watima be ho yade amanema akotote de ama de ama wo ho wo number ne 0249 311 311 0249 311 311 ofroma ombejo so na niema akotote de ama 3A co capsules omse men kancho se ba ne koko ayare hwede a eyomo a wo san won ho a why mistake wasi koko ni tua wo to ano uja wona ye moja agyewa na wona ija no aboso a wasi men kancho se num koko aduro bia beboa be ma okosini ani ma untimi mpim yie a wasi koko timi de sa ayade ne ba timi nipa sisimi ya mre edi en kancho se pebi bobo na enema enkotote mfamo 3A ana omo special one number ni 0546 107 107 0546 107 107 ombejo so express group se men kanto for akwantu sem tutu midika fa bedana na niema enkotote emfa emawo express group se abroche kro bia wo pesa okoso oman bia yede alupre na ekoho de omudi hodwuma yomo kan che one se tutu midika efo mo number na frɛ na omomo amo akwantu sem enya fomfama number ni 0552 827 787 0552 827 787 wombejo so na niema akotote di amount 21st clinic si biem omugiro mo na so peme samen kanto se Europe tour no omugusu omo bo adwuma wo ho ndu bibi wo Europe mpatamu ba bia no sciatica yade na etete no a adofo no memo amane yese for mo number we na frɛ ne buku ho to na omomra efie omonto no maba bedu Europe a omo bo adwuma den wo number ne 0244 915 116 0244 915 116 ombejo so na niema akotote ede amount Christ Inspire Ministry Mami Abigail Asantoa prophetess isemen kanchira wo se o penyame difo awie yebrewrade abie nani ohunu kwa akire otimi kira wade ne fale bai no wa kiro nanu sibire de a eyo no prophetess Abigail Asantoa o kan sa won ka so no nkwa na ye difo ba ne o ka tro nse Bible ze so ahonhom ne hwe ba wie yebire won so gina peme a wo to fa ho a wo hawo no ebe solve o semen kanchira sa number ni ni fa na freno o Sokoban Ampayo New Estate or Boadjuma. The number is 0249 263 899 0249 263 899 obejo so na niema akotote e the amount Dr. Dank sememo amane yese abibidura yale hwede waje ho awards bebre na abibidura yale hwe no wa bie ne hospital for past 14 years na wa ye hospital adwuma 20 years the experience there e kasi obi kura bia wo kura bi enti yade bia etete wa wo gye bibiduro ayale hwedie no tumnika fabra Dank natural clinic na omoa wo number ne 0244 017 556 0244 017 556 na omoa maniema enkotote emfama o sa kwane so kura kwakume pa cho me mo akwaba
kwaku mejo so mejidi yese asumdi ofie so bia boko sanjuna nyankopon so ahwe so na ene ajo meboa enyo sa de ene so pare so de nyame ne yedi ne enti yɛbɛkɔ so ne aka yɛtifo ne akyɛkyɛ yɛtifo ne ahwɛfo nyina sɛ yɛsan ba Sompa Asem Mpe Nipa ɔmo ahoahoa yɛfiti last week saa na metɔ saa mmerɛ yi yɛa na ɔmo mpaebɔ ne fata yɛ ne so yɛ ne nso nti yɛbɛkɔ so ne akyea ɔmo ne ada ɔmo so ase yɛmpanimfoɔ ahemfoɔ ɔmo hwɛ yɛn ɔmo tie yɛn kurumanfoɔ mpanimfoɔ amanɔne obi a ɔhwɛ bi a yɛn nkurɔfoɔ ɔmo amanɔne ayi aburukyirifoɔ saa ne yɛbɛka no yɛkyerɛ obi biara sɛ ɔmo nkutakuta yɛ saa ne yɛnkɔ yɛ ne ɛnɛ nso yɛwɔ nsɛm a yɛbɛsan de a yɛmfa biribi ankame omuda kwaku yenkwen onyere mpacho bibia boko de acho radia domunti me so me ho ye na yetena sese ya na agidi se yetiefo ne ahwefo nyina nso bia ho ye ntomo kan ye ho Sompa TV ne yetwa live e ho Sompa 93.1 FM utie yen ena Sompa TV Ghana ena Sompa 93.1 so ubetimi adom yen e wasa kwan so Facebook YouTube no so ye Sompa TV ofa edom na ni ehwe kwan so de afutu sem ne beba na wanya won tefa bi atimi atreten wa brabo me da ase Wofa Lumba ho ye de oba de ada ma me ho ye pa metiapo oba de ayi ade ode nkwa ache ketrema da bodu enemi mayo folusu ayo ele bia me da che ebo ajuma kama mani ma akoto te dia ma we ofusu ntimi bisa me hwansa to hye kwa metome dia ma me hona diba dia akoto te bi jame dia ne ye no obeje ni siti ame o se makam awrade nshiro nipa bi a wo hwe ye na wo nshira eye siria kolesa da biara da omo follow ye dwumadie na omo frɛ awrade nye omo kese God so mahina na akwasi bosom pro tumfo betwani inhira na na Europe so tumfo se tu so inhira no nyame kese ba bia wo bia wo nkwa so agya se wo so wotie dwumadie awrade inhira no ena mafutu sam ye tiawa afutu sam ketua bia mede ma wo nene se ema adwene mu do enti be ma o ware a ye na o yere ncha adwene ushi obanya nsani ene in charge no na brabo a ye bo nyina na ye possible o mema brabo mu no ye ma na ye ye e ma adwene mu do ya keka me atibi wa montene so ene ye mfie ye mpatamu emire bi a atwa mu se emema hia na o mo kasa ye nyi mansi nchen edisa adwene we wo ye tirimu ama ye bobra ne ye selete sa ama no ebe kan ya brabo ho a ye ne wo mo ncha adwene bare ma wura mfi se awurade asem abo kokose oba na wo kofa ne ye wo seso boafo enti wadwene nchemu no e wo setro bi a wo yere e support fa bi wani so ade hunumu no etoda bi a ho kani no e wo so ma no contribute bi etomda bi a wo so gine opinion de ye bibi ye tie nyina be kasa o ma de o mo ye tu no ntimi de amedi mi kwa me pesa me yire ba nkomo no nyina wodi nso so no oba na na kwadwene hu di banifo se sumiye ma adwene it means be ma di ne nkomo nyina oba nti hobi no de suom ni sumiye ye ne yire ono ne na ekoche nti be ma ne be pie no o ka so o de be ma wo afedi e be sa ya dada o ka so o mfa ma wo but afedi obonso o de ma wo e kire se omu yi omu fira dwinkyire mu kura no a ba ma ni wiye na ka ono ankona no a esa be wiye oba no a etimi papa bi o paade wo no wasibusa my wife e ho ne ko be wiye me chima brabo ma ye bre nyina ya japade ye maadea edi sa ni pa we ada na wo ya ade ne prakwa huntimi nyine opinion mente nkomo na se nyamdi gya wa nwumire se so pesa abrabo ko nanim na ukuro ba nyansafo a me pa cho ye ne ncha adwene benifo obebi omubu sa asam kire ye so pa ye so a ye se yenkobu sa abrewa ya ma akokora di ya ma abrante ndi ya ma be ma di ye se abrewa nso ye oba etime pa cho wasi abrabo kwa so a wukoi emfagimi ni ba adamfo na nya oba nyansafo de a ya me kan cho ne se ye ne ncha adwene na ma adwene mu do
nyansafo ma abobra ko wani mu ono child na o enforce so sa de kro no betimi aye but emu bebre ni nkomo nchom de timi plane ade na de kro na sa tekọ na chi because ye nya obi o enforce ye a wo kan we you da o mo ka kai nipa be manim se wo so otua school fees o ba adwene mu do nti no otimi twan 2 weeks time bo so obo nkae mi wura nkra na yi ni beso eye be ma responsibility onim but oba adwene da achi nti bozu wo ye ne ntem kae se emebobo won so nti wo hie nipa o te sa da na ne ncha adwene oba na se wo bobra no asati se wo sifie no ahyehe wan wuru mpa otimi ka kire be ma se me yenkotrem ne ye wo hode ye betimi aye imi so madwene mu do enti adan na wo bobra no na ne ncha adwene we ye questions aye busa mema ne oba betimi akotena nwura mu ho afọ so sa agbohu aso ani mra so ahyehe 16 bedroom 5 bedroom 10 bedroom na okura wani nna eye oba no a omodwene daachi nti mi wura yete ye omogege ye dan kai ye ebre yeso ye ye ba akwa wi ensiesie mu namu a yete wote wa e man na tade sa adwene ne ba fie na kwabra ne pese osiesie mu wie me ka kire wanumre se ye nua ma na ye huhuro ni yawo ba hode bibi ato nchen a adwene mu dode e ma akura bi be ma mo wani nya wo ya wa asem bi ho na pa wo yire dofo a wo gini dinani nsusu ho e ko be fa so aso wo no ba dwene ho awo ntia se e ma akura de bi a e ya adwene mu do aso kaso opa wodo wode tawachi a obekun akọ wanim timpa chew wonya awale na wi a etoda ene in charge ni wate na niema intime nkonko tote emfama panimfo abebuo wobrofo kase mo say behind every successful man there is a woman. So it means that successful a great woman no we share opinions with her in Janus anko and some what my success no and no you're in charge ne jaya tia ubi na no ano atia no udi nko no so de tuma why ye say akora wote wo nchen e basa wa brabo no hu animu ntam dis when you be nyansafo dia ubobra ene in charge ne wo henere Ofampacho eraden koswanya ukese na onshao emie wadwemu ma emu endon kwase sebe ya woji adwane se ya obetimi de ensem ahodo ye betimi atenetene ya brabo ne titu emema no binu mo aye kan bi na wonom so ayese wo monko a na ebefa wonom ho adwen wa abra trusam no krampa aka esese benu no woka wo ho bomu a wonye benu biem enu nti no se ye fa adwen de atenetene ya brabo sa wafo de ana wo sa bribia no yetimi ehye ye thoughts de ye pese ye no wa brabo mu no eni kwan se oba akofo nko a ubehu na be ma tene ho fa me ma no be se ote wa no yesei asa working kind and so yeah 1 2 1 2 no afafon no akotena kire baby no nko e bone points obeti asase a wato so many years ya obetimi aye de ne obetimi aye investment wo so no se me kwa akoton adan me hieska wa bro obetimi afa plan B so anya sesika kro na ade aye de wo se okoye no na asase obetimi aye japade asiso na se bia hostel ana se bi krampa and filling stations e bu fi so unya bi krampo na obetimi de asi stores na wo de rent e dan si wo money pan free mu a obetimi ate wo ka ma na bro so e dan na sa ba ye wo japade na watena se wo se me kwa akoton sa asase no kwa bla na yidi nim ho hwe wa bla odem kwada nso so abawi ase enti adwensie bi wo ho a yes ye wo say ye mama ne kwan e ma ye ho santrofia no ma so ofo ye ne a Wofa sade wugya ye nso a wagya ese Wofa ya Wofa musuo ana wugya ye nso a Wofa ya Wofa musuo wugya ye nso wagya sade ma ne ko ya ye nso nwunu aye nso hye wo ba wo mu a eniema ye ye ntem enu ti so ye bema na pesa wo kokko nkan a efutu ofa me fa we se modi ama wo ne se emema bia eni se sa woni wo bi etu abrabomu akwantuo sa wade kwan so a fo ba nyansafo ba nimdifo ye hwe Deborah ye hwe Abigail ye hwe Esther ye betimi afia ma me Hannah ye ma me Mary e wo tire kronkron mo e de wonom ayesusu dua e wo ye ni so na sanhwe so de wonom etimi eye ema asede se man kasa wonom ye ma nyansafo ema ya wadwe mu do
enya maya atoto nko na wo mani so enya maya da no de obedi nko a na ehia wonom nemo oba nyansafo de na adwiri mu doya wodwene dache de obeti gina ye papa e de ama empo no ni nchikafo ye ne ye kasakro no mu nyamaye ya obeti mi ama ni kunu so ejina brane na da pa so entimi na die no sa wo ba na wo se be ma hwe na kira kwan eto de ye eno ne de kekere man eto eyade asa wo goro ho a ede enofo yade asa mususo mu a eya amamema mo ni gia no kosoro na so ye ka cho se to we no emo blasa e wo nipa blabom sa so na nufo na ene wakwa akohwe wani so ade ye ofe ebru so ni ntino wo se eno a na wudi akire ene wo se menhwe suban no menhwe nipa no na adwen ya wowo ede madache na me de mehwe ne ani ya no me so akofa sa ma ni bi na ye bema na masa ne ma ni di wani mu demu ana se wadwemu demu a wanhwe ya oba no ommoa wo ablabom enti po ba nyansafo na ni nwinimom eya sabia so sabia ku ye se ba ya adwen wo fom. But I can tell you, said ne, sa wo hwe nyuma akese ya won matimi afa nipa dodo na ya wo ye adwuma wo mu a obekọ bi na man na ye CEO obekọ ba bi na man na ye bia MD wo ho e man na bie adwuma entrepreneur ahodo ya wonom so e wo mem dodo na no e ye ma enti ya ka kire wo bia ya wo ye bema wo tie ye se sa wo se wonim oyere na wonim so ye nyansafo wo ba ya na no one yan papa no one can some and said they say kuruma na se na no tototro wa hinta sam kura no de kwa abonte a the moment abe bie wa adwimu asem de a kire nipa no ehwo ene wo down for no ahyase it is a wo yire you obi otimi keep secret wo yire you obi a wotimi na wodwini bomu na wanya man ni bia kofa adwini ba man ni bi wo fa be ma kofa number se edi nkobo kura mpofa your friend is akwada your friend is futuo bia mbese mko bie ma no wo de oni ma no ye pede ebedie na ba cho hu sa ba ni bia adwane no eti ye ne ma na wonum wo pepa ye hia se a wonum so ye mu e ma ye sorry se ye chi eda ho a wo pento makata so ma ye ahokyere brem no wo twitwaje ye no sama no ye ne wonum tia e ya me ye nka ye nko ayadwen emfa blabom na mom ya fa wonum nhyem na ma wo mu a enye se oba bia na mom oba nimdifo ya wonu so ni kukoduro ebe ginasie mu ono so ya ade na ba adwenkyere mu ono so edi mu atintima na ye ne nsa enkabom ne emfa sa adwen betimi aboa ye basa ofa ma blabom ne content fi say e ma wo mu a eyeye pa ma ne so eye moroso me da se papa yi oba wo mu a eyeye e ma ne ye emoroso ohene yire afudu no no wo fia na obo aho nso be frɛ kwagu ya no yire mfa adwene Loku me da shi bebre. Me gidi ye she ene topic na de aba no. Ya de anode. Na de tieni ma menchia na pege. Okay. Na no broti o so frewa ya na on phone she dumo she on phone. Wona na kasa. Ai, ando amene na kasa o mo lande na. Chana na pram so hene. Ana mia odifo Japan. No show this week wa she so beba ha. Baba bere. Church obi bia so kwa na topic na odi aba no ano odi nyankopon ama bibia ka de untimi entodoko no emubo nwesa abra na ka de nka ho saa so na fufu o na ka de banku o na ka de enkate na ka de na kwadu na ka de ne nkate saa ewo wiase nyankopon onim de no nim de odi ka bibia ho a ebede ayakon saa na nipa nso se ye konchiche mu a bema wakande ene oba ene oba nso wakande ene bema tinke besi de na asema nka ye kan ebedu mrebe nyanka bema se bi otruntram na yere asema ye kan so hwhwhwi se wo ye oba na wo nye 100% a wonka ho ye kan wonka ho oba wa adwe se bema nso de asema oba pa eba na wo bogu oba wa adwe se 7 prejudice asema ye kan ye asempa emma sebi oba wa ye sinkete ene ni kunu bobra ya wo mani kunu adwen ya sebi mpo buni kunu eno ho asem ne saa ma ne ene o mo kasa kwa gudi enti na me kasa oba bi akas akane ni kunu akasa ma ato ni kunu trim ebre ohun se ni kunu si fi wie ya pe no afari divorce ubusa ne se de enti a oni any reason bi anu anse odo na sa disane te de chene family de mama enyo ma abaso e wo Ghana chene family de mama enye no asem na ye ka na yawo ene ye ka
se sa asemu ene kwakudi aba no ye kan se chewe se wo ba bi wo hono mo a se be mpre ba ma ubu ni kwasa kwa wo nche wo wiase wo ba bi wo hono ma ba ma se bi utwa ne ntro kra na wo kwa na wo kra ewra ho sa de nti na oba mi twa ne ntro e ma ye se be nyankopon bo mo kan ye ho so se ye o mo ye se so boafo de ene mi kuta na wo so aso but ene de ni ehu ene ye kasa ne ye tufua ye kan wo ba se be bo ku no ho ama bema bibi wo de da bema fom na ne oba so de da fom so a mema ni bi hey wagimi ompe eno ne ye tufo wo ka ha na wo ka ha ye besre wo hwe ye nnuama ni be oba bi wo asebo bre no wase ade bi ese so ye mani kru bia no wo ye nenso bema yi abu so ejimifo enya no ye besre ye nnuama mema no no madaroma wan kasa no wo yireti na hu de wo yire wo yama wa wunim oyi de wo yama enya wunim eno ti na da bia ka fidie so se so ne wo ba tin so ba no ma o yenkoyi a yenkasa buru no ana yenkasa faseka wo no yenkasa hwia said de ye kan ne se fa ne koma na busuafo ye free etu no ba tin na obaye obaya kaya kade mema muntie ne ye pa o baye obaya kaya kade mpa ukoto se bema bi edwojo ne yire a wa ugina wa na ora ho enya no ne ye kan wo ye oba bi ho no ma sebe prejudice kwakoi se wo ma bema emre wo bem oba bi won koka ni sika wadwaye o oba bi wa sebe onfa ni sika nsie ni kuno o enu bi na ye ka o ye oba bi won ma se kwaku na wo kan wo si wo ba sebe wo ye serious wo ye good material ana nyansani ba wo sem na ye kan etu wutu na won te sa nkwaje ma ho ne mo ma sem na ye kan no famu aba na sesa ba ma be si dansa dan na so ba wo ye ne kwafo ma no ubuna edan be mo de kwan wodia eya wodia na ne de ne ehu ene ba bi wo asabi ni kunu fra adwuma eba no na wasesa na hwo ne ne ma oba bi aprotu ne madwen ama sabe nkura mu o papa na be me so be kwa abonten de bi amaka wo me so yo ba na wadwen sese bu mu kunu enti ne ye ka asam na me krumtimi akante nkwansi no be ma ne di nyina wudi na tabo so guni mu obeko ba bi akodi anwamo a eho dwo se nkwan wo hwe achia wasunje me so ye hu de we be shakasa che be ma eda bebre wasafo no mani astan ne ade ye nananum ma ade ye nanam mema na CEO ba ye nananum ma no ebre omo wase ene be ye omo de enti ye kasa asem wo ya ye be sere wo ye be ma wo yire bua wo kwadua san nyina so wo yire ka sempa kyerɛ wo yire jeje wo so wo yire respect wo ni nyina chi no wo san ate acha wo enkoye wabra bo enkoye emma nyankopɔn bo mo maye because ye busai ene nyankopɔn de wo mo kan ye ho sanye ne ye busai ya enka nyankopɔn fa koma ama de ye busa de ne nyame de ama de ye se hu ekwan ya ne mo ye ka na ne papa eti de bia katacho be ma o ka se bi wo so ko wadanfo na akɔji sika ko bo be sia na akɔsu kyerɛ no ne owura dem na yere ka ne ho wo de sika ne bre wada na yere ase wa mfa mre wada na yere ase eti de be ka ne se enye wo ba se bi wo de wo pese de bia wo maame ne ba wade ase be maame kura ba wo nche de sipane wo muna enye ndu bi na yeka ende wo yesa be ma notice sa wo yesa de ne dia ene be ma ono so be fa ne ho adwen eti nyina nko ne smooth ne mema ne hu de we be sia ye mafa yesa me fisi awade ne abrabo so be koye me das okay correct afutu adema ne yetia wa yeso ware oba nyansafo a ye ne nchaadwene nti mo ma na mo TV hu ne mema ne bo atwede yesisi a mehwe mu nyina ho wa unim se wo TV we ni a wo ye bia nyansanim nti wo no nkokon sa ntokwa no ne mo ma no a wo mo de bibi beka bibi ho adwiri si asem so wo de asem gya na otu ho anamo no o mo ne ye ka o mo na so mo kunu nye so mo mre ho animre na mema no so o mo nu o mo ho na bibi ankotote number ne 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 wa de nchire hello. Hello. Yes, sir. Yeah. Bibi aboko de. Jina network. Yes, sir. Afomu yede. Obrade ayade dodo na won so e. Yes, I don't know where paso me kasa free e poa no kufulu. Okay. FM Misty. The dia Sompa de hwemo a na mi tamu na o hen ile
and Wofa Lumba, Munina, Gamisha, Munina. Put it some up and Mire. Okay? Yay! Okay! I hear it. 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 Lele. Hey, goddamn. I'm gonna say I never would have to do. Oh, Daddy. Maybe I can send you something. Some of us only say, oh, for me, send me something. No, no, so. Oh, that's your first will be a bit here. And I'm about to put this. I said, where there? What Tiapo? I found something about you, Mr. McMillan. So, when you see a studio, I would said, I was. And can't continue your national sound. Only that when you were different. Yeah. On one model, now banning the Adana, she can say, we can see a content, of course. I had you, I'm going to share. And then class and Brava. I know you didn't find More, now answer a question to look at this. Every successful mind is a one when he woman, a Jama, of every financial money. Now, the person say, no, you fight the name. Of the question, and your bar said in Predator, Otaku Mua, which in we never get to see, and no service to yell. And that's what maybe I can want them. Then Momu can be never day. You are better how to particular Sipayin. Away a crash, and chill lighting, call Bobana Bell Samura. Man, so for her, that one came a young pot, and you could bet me a brother, a could be so bad and then fighting. See a bema, and then you work here to your family to carry you. When you met the no, then fight your papa and fight in a more that say, Amen. Amen. Correct. Hello. Hello, Ofe. Yay. Ofe, Me no. Ofe, what did you do? Okay. Young boy, everyone say. Producer who's your bear, mamma fancy, or two at the end of film. Producer and I also and why? Two of you are my booth, your friend on Quantabisa. Hello. 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 Yes, sir. Hello. Yes, sir. Sompa TV. Ewana we. Yo. I don't want to say. I'm asking them program, no more put to some other model. My when you read the mommy and Yajet, mommy and Yajet, you know. And I'm asking, I may come on home. I may come on, no more. I mean, she down. Hello. Who was the Jinaye? Hello. Ready. Hello. Hello. Yes, madam. Pacho, good evening. Good evening, madam. Pacho Sumpani. Ewana we. Me Pacho, make a sassy castle. Okay, mo adwen kyerɛ nkɔe. Pacho, Wofa. Yay. Ya misra upon no wafutu. Amen. Pacho, ya fani mamefua. Anti efu akɔ etie. Me Pacho, ma senta na makama me pa. Sa na likurete. Oh. One na da for training se ba kan bi dia kyerɛ nte. E ma ne jimi tumi ka me ha won kyerɛ no. Oh. Aha. Na why no boni bia na? Me Pacho, me ya ni boni bia. Ana no wa che bia ma wa mu aya de ba na wadwen kyerɛ ehyi sika wo fie. Me Pacho, on me nke ama me so me de no, me tumi ka. Ba me ka me de me oba me ka eboa no. Oh. Ya ha me pa. Nim se na wo kan wa. Obese ma futu. Ote wo nkyɛn ana? Me Pacho te me nkyɛn. Ye no watuma nya akwa ma de mu hiti mu hiti. Ote me nkyɛn. Baba ni mo nyamfo, we de ma me ne nkasa bi. Me Pacho yo me de ma. Fama ura ni nkomo. Hello. Hello. The boss, I salute you. Hello. Yes, sir. Bibi aboko there. I don't move, bro. Yeah, don't move. Me who's a horse resa mpacho ene nche. Bi mo waiko. Yeah. Ene nche mambai. Odi nkomo ne yatan a, odi yitire ma no na de ja 7 why? Mesere wa. That's mate. Medas. Oluzo obobiti body o. 1.5 years ni on that me tell on panso. Oh, mame.
Maame, eno de. Ema security ena fa ni de ma Wofa na bo powder da mpa so. Na tina ono so start ma security no. Wa anye me ne wo bi ka. Phone number no ya da from patro na bo powder da ho. Wofa. Yey. Me patro no de ya mi ti o. Ya ti ya mi ti na me number 2. Udie. Ye ware no ne afutuo kase ya wofo di jaye. Se tomle bi na be ma kosa situation ma. Watimi akan e cheze turu ho kra den sesaye ba nti net de. Me patro da mpa so na chine ko no. Wa no wan charge na no afre Wofa. Why? Me patro ne number so ne say. Me undie. Me Wofa so for mo kan ha mo ha me ha me frɛ ma me adi sa nko me sin ne da mpa so. Mate. Ya ni chira Wofa. Da mpa so. Nyami. Awali ye fe nyami nshira. Obeka be ma de onim so onu si wo case o. Hello. Wofa Lumba. Yey. Kuma mo ne adwuma. Adwuma da ase. Thank you. Kuma so official taxi da be gina na about. Run about wo pe. Run about no so pe na ni gina. En ye se no obiri gonfo anoche odaso gina wa. I take you this your pante. Nane ba ku wo wiem. Nane ba ku wiem. Sa ne nane esi from ne mpopo. Ya bi do tinti. Obiri ho da so ye dene ma asanteman. Sa ba pe no priye die ne kan konsuma asanteman. Collect mo ade nkyere. Ame ba kwanya tintia jufo. Tido kasa se da pa ma asanteman e ma no koso. Collect. Oni say you make it that Sabe no me Wofa sese wo mpe biem. Wasu wa ready asante from pese munyan kasa ditwa mbu sabe no. Etikasi a so na o mpe biem ni tinso. Eni de na ngasi an kwa asanye. Nana fachawa wonana. Yangwa. Alabimba. Yey. Bible kai. Oso ba Dana saswane bema ai oba saswane bema. Dakaza na ujina fa oba ujina fa. Yeah. Eji se ujina na uyi. Oba ujina. Oh, what to sini? Uto sini. We are house. Eji tambe wa fe bia be sie no. Che oba fono na gine ehwe e ba bua. Waka ho. Ya mu anso a any day on black because I tell you to there. You need to babua. Namun to mobile from to talk no. No, a year year. I'm two and among about that. But there are 61 questions. I'm going for some go. I've been out to me last caller, yanko ntentiam, nyaminshira wate fache me, emre no. Hello? Hello? Yes, sir. Me bacha oni etio TV ni yanko ntenta una yanko, why? Hello? Yes, sir, boss. Hello? Wofa Lumba, good evening. Good evening, sir. Radio ya dia do men tie TV ni tie ya ne yanko why? Yeah, radio. If I me fa konya we su na me bo mi area baso. Okay. Yes, no akosia. Me area bua me. Ifa no na ya nebi. Yes, what me bua me kakran ya tunya toplota. Yes, that. Wow. Akosia baby awo bia na me shira. Baby awo we die. You say ada moja ya na. Baby. No we Chano na brabo Obenyu temenga. Nasem no ede. Hello, last caller. Hello. Yes, dear. Hello. Oh, I order no mama what I say. You need more for fans everything home. Ya. Unya nje hano. Hello. No more many of fans be from one. Mijina so ko. Yay! I we get some mouth. Yeah. Mama some waka man do. Last time no waka. Okay, me keep you. You are best no there see
odi tie no ko odi ye ma na afa ebi so on for Francis tem your pempem sa tem your pempem sa of a yami shemu Sompa we gidi Sompa mo se so bi ni ya Eradi nhyira won so na onye da wase pa na wadwe nkyere anumre ene course na ba nyina bibia anya me de se mikunu ne men charge mikunu so obo metri mode Eradi nhyira mo ma wale ye ne nko akiri efe ede ye nwa ba no wakasa ba be man so akasa ya be se be ma de o de mpaso nkomo ya on se ye ka no ene opon fa mane nwa de ene opon fa nene no kra mbebo pause ato nkomo so ye so adwuma o de eno de ekom de wa wo charge na njewu sam me ka se pressure ba be ma so kra de ma ne wure feel pressure ko se oba ko san ye huro kra de na jai obo 90 ya na to ma de demu ajaja sam 19 emu oduro nhye bida she light one no let's zigzag pants nene na musa wa to na hwene bi na ta na jubo zo ye mbo zigzag one emfe ba no wa to hwene egu na ta so sa abante ye nwa o wa ide wo ka nyoma bi se obesere sa safo wo de ayase pansha ba unya tiefo eni asa agro Erari Nyankopon chiro nipa bi otie na onya ne kase egu so afa ne de ne ano de ne pa bro de sa no ye kokombuta so de ba si e ba ne ano de ne twen enam kwa so ba ye ba sisi e. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Ade tinema no dutu no oba mi tini kura so wa ayo senior me ade adanke ba product ayama me ti de bia me na ma no mu no chef danke ba product we dank extra we wonu ma wa ho tutu ni na ebeja senior na misisi ni nso e misisi o ene o se o problem there senior o se dank proke okay so wonu dank proke okay sisi ya we ni na ebeja sa we dey nyame sha mo njo ba pe danke ba tonic mo ni ma duro mi npa na se na mtumi ndi na mtumi dan so mi nie bi no me no o chale me taibo pa sa sia dan fight to care na so koko ya bi betena me so ma me je me ho enje nja me na amuja nko a na afi ese fifi me to ntimi kwa amfa me to ntena se na so mi sia dan fight to care aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho sine fi beti astate tell boy ya Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara o ni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a e wo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjegede nkrato yi atu Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye Pre-Care natural powder cc nipadua na baako ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie obenya Pre-Care natural powder ato King's Walk Heba Nana Boache Heba ne Rapash Heba Accra Little George Waterma Community 5 PFA Pharmacy Kolinak Heba Freddie Mengs Kumasi Benyak Pharmacy Nimdie Heba Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sunyane Kashenkari Supermarket Becky Frank Techiman Alaji Kumbila Tamale Sewa Heba Asante Mampo Gapson Pharmacy Koforidua Etufo mfre 0550 19
1514. Precare natural powder. Eye aduane san ye duro. FD ahwehwe san kratoe mu agi atom. Precare no de ebo adwuma wo. Precare na hu ne saa no. Di dwuma so pa wo man Ghana mu a obo heba na de abadwa so akyese ano tene etete nkofo pressure nyina so FDA for so adi atum entu wo binom na wa pebia nom na niema akotote edi ama ye yo tententu bafo ya boye ntabam ye nam soro ye sanso enam fom we na bingi koroboto busum kwate ya donku a ose asuo Everybody should be able to know you be a cassia. Now we had a last week here, tram we are yet Tabida Sembi Beto Yaponozoa. Now a brand tabia was here, Brabo Quaso. Now Ubiada done a free baby, our tear, Sebra. Now Abraham Assas, so my mamma baby ada. I should send the bark as seeing na. But was here your immune baby, and no mass alternate. Yabakona Kalkum Yatin Cocuanum Tino, Yaji, Yawadeba, Nanso so, and then yes, na Bibia Aquatorte, the Abopening Pampacho Memao, Ajo. Pachami so Bibia Boko, dear Yamia Dumon. Udin the sign opening here. Pacho, your friend Matthew Combat, a Jesu Jabbing. Matthew Combat. Okay, a Jesu Jabbing over it. Pachai. Matthew, now not in Kumu be die, I feel will be in social Tiamuka Crane and Kunko. Pacho, you Mdasi. Pacho, Namiwo 2017. Okay. 2018, Minamiwa Asantia Chimagugu. Hona Minami Yuri boy Bravo. Okay. A padidima Namikoshama, maybe I friend a queer. Okay. Oh, Dimikona Fuma, which let me say. Nebra for our assassini or jobbing. Okay. Our poor Biakotinaho. I hear Omo Juman Maum. Nti ofrane branama obaama menane odumiko chiraho se mintina ho se mi ye watchman na mi sisi ho mom timituna ha wan ya ba hihye me na omo hihye no eduruba bi na ti yakayaka na ha ono dosu omo niso na omo ndisu. Okay. Asabana nyina ko yo protection nyina ama mo ko bo masum nyina wo. Oh. Tina omo dima ko tina ho se mi ye wachima wo mi hwe ho mi ho kama mi di wan ye wo ho e kire mi sa ko fa mi yiri e fira gugu e ba se mi yiri be pini a omo kame ho naka omo ntwa asase ne bensi dan mai. Okay. Ti egitum sa ama menani mi yiri esisi ho kama ti ho na omo sa dimi ko agugu afisire forest mu. Okay. So omo sa se bi wo ho se mi ko hwe ho mom ti ofa mi ko ene edem bia ni ho ko da dua na ase busumi sia na mi da dua na ase asase no ko edua esi so no na ko da dua na ase ma ko da dua na ase nsu to e na mi di roba chichiri mi ho na mi da ho na oba no nsu nkoa na nkola no nsu aka farm ho ho na bush pa new size bia mbe ho nti o ma na ne papa na afri nkran aba ho to ba he o se Matthew ya de pa nti anya wo a obia ni ho be yesi ti mina me ba na kasa e be ye japadia mo na me see you e kire na o sa fra me se Matthew de tie ne se nti o mo pese mo ye japadia ma me nti na me se japadia ban no se o mo si dan ya ma me nda me yi agogo ana adwabe mi pe ba bia wo pe pepia mi na me se o ipe jobi hoda mi niju ho. Okay. Na so o mbaye ti o mo ana mi hun dia emuye bana o mo dimi ko afisire no na idikan do aburo pa mama me fa lewra fo ma yedo aburo no pa aburo na kama pa ba ko wie sa aburo no eseye ya ntimi ai oh fa aburo no aburo ma do me dia ma na ba no na da na eseye mo awe ti davi ti dia tiene se first now o mo fa me se me fa lewra fo ma do aburo no me na me bakana ne bana wo burchi na sande sika mama me fa lewra fo na yedo aburo no ti aburo no duru tama ye betwa no na papa no se o be free nkana ba jani juma o ye no aba ma motwa aba ba je ti juma na me ye no no na be ye e hod juma no. Okay. Ti bibia o no na LED bibia ti ba duru ba be na si aburo na ka huram. Oh adam do se one pool ye do 50 acres. Hey 50 acres na aburo na efe pa nso aburo na ka huram
nti hono de yaka na hawa ma amaniya ma fam wo mu fam no hono mo ankasa nim mo ankasa duru ba bi mutumi efro mu busian fo no mo baba mo ba me ho babo ma baso but ekowi ase ne plot no asam bae no e wo ma na nsam bebre sisi ntimi kase mi kire ma ade abechi tam nti e wo ma na boga ne papa na eba afram se boga se ye won komo ana me se ye komo ba conference call na ye boga na asama obo so du mame so ne boga ne won komo nko ade a so du mame ni kudi nkomo na media na afedi ye hu se de ko liberty conference no ano odi no Jubilee Park wono mahene ya wadubu ache we ebri ewurade amano nsa so a na eniema ekotote ewo ho we August edition na 31st na dumadi hihye so besi da Saturday enti fantastic mo amakoko bia monim ni wom nyame amma ne nsa so se me wofa ase kwaku jesi eba chese animtofo ebe taechire no no mu wi a ye o mahene ya adubu ache ensenchene awirade de ye na we ebre won so de abetaechire de amam 31st August emenyi hu mfi Liberty Conference mu ekoso ewo Jubilee Park na ekoso enkane ba bia na ye Force FM wono ene kure ho no mo Jubilee Park hwano mu disa adwuma no nto man yadubu ate se menka ntwe se we ebri ope ba bia bonsem abompa ya atumidika bra wo se afidi no de mo am de candle ba ne him white handkerchief afeso be white sheet 2 chira oniema apese this year ewo wabra bom gu ba ko so na ba ko fa no empty bra na ye mbogya funuma ne hwe ne awurade timi ye atano odifo ne se odi amumu jefunuma na mumu fagya ntum na muwi a mesum de jabatum nia ne de be hye no na yasum ne nyame anokwasem yewie ye no na Israel nyankopon ade hene sa demonstration we no man yadubu ate be demonstrate bi wa brabom na ohunu se o awurade nto se tumdika na ebra nyame pa 31st August na yenyina ye moye nsem motwedi ampon empire COP fertilizer COP for mo boy adwuma COP 15 ne wo COP 10 fertilizer we fantastic fertilizer we fantastic ni intima me say fantastic ne say wato so de bi awudu ya se onya bigu so ba na ha fe to burum kama na jenu mako ntosio green pepper ni awudu bi anya ado anom ne ade sa no wudigu so sodoso na ba ko no so de agu bibi te say mo aburu ebeba kama ebe bo ama atofo ne beto a wa obomu so wa ye afu won so won number no ye 0555 909 437 0555 909 437 for number na wo mo amane ma enkotote mfama Apostle Dr. Amagashi oseme nkancho se Amagashi clinic wode omo badwuma papa ose wie brobo ade bie nani ntini ye friend Apostle no ene wasa ache ne se de yetete hama aka ho edu de hawo ne ba na yefiefo ne kuramu a ode nani na abie ne akwankyere begu fom na asan na fedo de yare na haban krogen aka yade no na eniema akotote de amount Amagashi se me mo amane ye sa akwan se tumidika fa wo yade ne be dan no ze fa hawo no be soa wo no na woje wa home na abuhu se awurade oyenyame otumi wosese wo be ma mo adwuma yi nso a eyo no Dr. Amagashi ne tusa anamo no doctor se me nkanche se number no 0547 044 307 0547 044 307 ofre Dr. Amagashi obeje osuna niema akotote dia ma golden dior for juma pa oso oba wa ho siesie enkoyie wase agege kakra niema ntimi nkoyie ma ho nche be ma kwa ahemfie ho a no ne namu a sani asabita frache banku dankuruman kwan mu no unse presa esa na mani di no aye bibia ho usuma na adwane kwa usuma na adwane kwa etwose eba no sa brabeto golden dior for omu product no mde aba no na afi no film kunumanim eba sa be ma no betoma oba na chipe na ade cho utinza asoma mo no ahuni say yes ufra himfie na eba wa gudie hu ye fia gold no ho na ho ti da biada siesie gudie no na niema enkotote de ma
oba nya oba ne oba ne nya ne da wie na unware kura unu say yes e dem order so koyie obi wa be wie no na so totupunu na tufiri ho be 1 week ansa no aba wachi there be golden deal so men kan to say brabe sisi ho na eniema enkotote emfa emma 0544198043 0544198043 ombejo so bo heba clinic say om de preke ze pada bedwa so na omasade omodru na bua mema nemu no om de abedwa so na omo gentre ha eho no broni ni beka odin broni no madru ni bi no a odin bi test ni bi no okoye no okugina na yiri broni so afiri broni ni kam krum kasa na afiri ono aso no se odin na se odin bi wo baabi odin bi test no e obo heba na de bo senya no nko a unemo tukuru asichiri yade ya tete utiri payo wachiri nkasa ye oya niema nkoye unemu timitutu a wasitumni kabra no mo nshona niema enkoto temfamo number 0249 761 504 0249 761 508 na eniema enkotote emfa ema togwe haban keke azibiri bozonkaru kagoka togwe se menkanchira wo se baby biala wonama niema tete wabrabomu wo se spiritual marriage otenete ye koto abei abambofo no wo se afiwa onim se ijademu bieni abre bane sa so obekwa abedura sumdie mu ntino no watumrika abane ho ene ye onka ne wo mu nchiro obetima akọ jejina akopata ntokwa nyina abasumdie mu sojafo ne aposifo mu hia ho afi wo good akodi baabi adi nsensem untimi ntu ensehye wo ho no yakuntan afabra togesi na adwuma no obegye no aya ama na ye fe wose menkanto zo wo akyan kurum bomfa ejusu bomfa asem na mekan u branch anita wo ta kire wo no a ye fro bomfa eho no wo enti wose brana ommo akwan sonkoso kro se fa number na 0244 484 747 0244 747 togo besa wo fie hane na oni atotwe nkoma amanema akotote dia mawo losing beverages men kancho se ye bana bibiduro paade ya wotiapo ne nsanso wotiapo na di delay man ne bayo ne mrante no omotu agusu because omso mo bo delay man no a aye omo delay wo mpam ne se enti no emomo pepa se be yo mbeche e wo mpam amanema akotote dia mom to se wo pa bibiduro ayale ha okotiri na waye mistake sanso so na pe bibiduro nsanso so a wo hye ho ndi ne friend losing beverages wase number ne 0242 133577 0242 133577 burukutu ya bemensu de no ane burukutu upe bia no 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 mbibubu bi na ne yema nkotote mfama burukutu fo no kan kire wo se success form oto bia na hye obotom sa okondo ya no wamia wo fafiri fie kura duru bia wo to aduane na wumia na wo tenase mo wanum toso ma aduane ya akono yi na se bubu bi we keep ne basa wutua won tebre ne watimatua manema akoso ni nyina eye burukutu ba mansu omse bubobi na enema nkotote number ne 0244 620 294 0244 620 so pedodo to our from one ombemo bi na niema akotote dia bia dia no ane club dia no ane bio team 5 days ano a egu atensuo sa ano ano hu se niema ekoyie papa mediki aka jem se so fu panyina wo preach atiansa no kora no beko na yi ase no ne yesevo club dia wo yifiri enhyiamudie bia mu ana se wanye entino wage ne ho ntre ha age ne ho din dada editumidika ne kopebie na won so fa di dwuma bia odi di na niema enkotote emfama 25 clinic biemo omuso omkodu Europe no mo boy adwuma no a South Africa fo so mate o monka at South Africa de siatica de atiate se wo hopa anunti ama omo manante ni ntime mu adwuma yie omo sisi achi ntini no bo omo nankokum no manantu no enkoye di South Africa fo so aton South 21st clinic e 21st clinic se wo si yenyi asutire se nyame pe that 21st ye di anim 2 days time ya ukuada ye be ya 21st omo di binu so ko South Africa na omo akohwe hofo no because ilofo na ni abre nti o se omo soma binu so South Africa tu we Europe ma ahonya hanei na fe na ji wa yale fe nyesa ko ba se dane na so omo na be ko wa hwa na ho akiro etu o South Africa mpata mu ba bia no a na wa frɛ wo number na me be bobo no na wo buku appointment Johannesburg
Johannesburg for ombeba ho na afi omasa ba Switzerland so na omaba Zimbabwe oho so be ne nam ho Jonu de mempenasem kra ne mekatre mamfa Johannesburg Johannesburg you school no break my sa basa na afa na akabum de jumre sa na de ache omo bo adwuma papa do ho patem da bia number dey 0244 915 116 0244 915 116 pekena omon show South Africa na niema enko tote emfama asem befia se wo mo so mo ne no conference call die no mo be ka che no obanimpa conference call o mo say your conference call na boga na frame o frame na tam na hihiem na o mo ye no e wo ma na boga na ka chem se o pese o ko han dan wo kro mame tina me bona se won kira me dientia sisi an hihiem no no ye no na ko han dan mamante wo se o kire na o de ko bur kire ti na tam na o se yen ko han dan nam se o boga dan na ye wom na se bi en simite bibia ni ho ti futuro ma na ye wo ti yenema na ye de fra gugu ba a chebe sisi ya sine fom no na ye da bibia ni fom kura ye de betusu ti nyema ni na asa asai basa ti womboa me na mun ko to nkwala nyema no ba na nyema se de be ya e kokro ma o mun ni beji no be some se percent na me se 50 million am ko handan o se mun hai chima wo nti e wo ma che ana ne papa na de 15 million ba na se on fa sikiran mami ti odi mami na me danasi da ma ne papa no ana me sa fra no phone so wo danasi ana ne na wa agogo ana me sa bo na ma se won danasi mami ti o fra me se wo conference call no se de di kan o mami sikabi mam danasi na majunye me bibi sa asa ko du bona eba nti na o sa se enu ntu nchen o sa se mi tena na sa se suno me do banki enye sika to moto eto bobo ya ma fa ne dia ma no tanya dia mena no betima ye juma bium sa conference call no na me nya brepa na hono na no mu na mama mo yesisi mo na me maju na ya asai se dia o mo ye no nti na o kan nyama bebre se tisi akura no mena no ye juma bium ana mi sori na akra ana di asase ne ma na mi kono ho se na boga aka no ofre boga no na boga no papa ba ye sha o mo sha da ma ye ba na mi fra mi wo fafo ana na me kache na se na mi wo fafo se o mo pa na cho se bia mi ye bone bia ovancha mi but dia wo ye na mi tiasi o chichinchina me na ye djuma ensusu no mi kotena ho no asase na me o mo de ma me se anya se bia o mo de mi ba se mi mbadofo ma o ba me na me hwe katue na mo de ma me na esua ana hihia na me na o mo ye na be yes nti me hwe a emboa ana me se o mo mama asase na me dudo kakara se de be ya me na o ba se ne wo do so kra wo siki asase nti enye case nti obi fufuru asase kwa ye friend na wo a sebio onunu asase ben ho me do na asase be obe wa na eka edo banchi ono kra nyo na ahwe so ma dabi me na me duru ho na me nim asase wuro na ba ho na afu ana me do na wo asase edo banchi ton sika na 21 million ni papa na frinka na ba ji 10 million de koy obi asase no enam so na de mi baasi but papa na nyame nchira no pa oda suti ase ti onu kura na ofri kromba ho ase obahwe ase na asase na tisa otimi topa no na bisikezi ba man kwala no bo onu wanji wansi di kura ase na asase but boga na papa na ase onu na de mi ba no oji 10 million ana ala boga baba onya adwuma oye juma pa oye accountant wa Pentecost University na pay ni nyina tro beje taze kotuye nti ena mesa do mo asase ne su nti sasika ne de ma fama ni ahwe sister bi e fra na course ojobi otobanchi una batobanchi na 6 million o sandi sika ojina ojobi nkrum na o sandi sika ne papa no na aka date kakra bi na edibunwa sister na atobanchi ne na o hwe ya
enkoye no no atwa emu such as kakra bi na anwa ade brama ya de yeduane brunyano nti nyama asisi wo ho no amane ya ma fam pa amma mi kura no mi ba na mi ba na tuntuma we mi ba kura ama ye da kwala no koda osbi agogos bi busumi na ochimyensa ye frena blabi Mr Frank ana malaria research for no mu wago mu hwan kwala mu na hwan kwala no saa busumi na ochimyensa bon to fama ya ne bedi nkomo na ye hunu ne ye be okay ko nti mu na hwan kwala na ma kwala no ho aton na esa ba fi nti amaria ma fa ho no nti na kire nansen a omo se me mfiri ho no a yaka ba dia omo di yem no akwawie job importation kura ma omo se omo jame nana kra ho na omo se mina omo ye juma bio no omo de 20 million ma nana kra so mfa ma me na so nana kra do omo asese omo mama hu job ti omo sika no 20 million no anya 20 million tina na buy na me free agogo buy basis ye no nti omo mfa ana kire umasa ekoye police case say uma pame free ho yesa akoggi asasi wo babe eye djuma nti ya fa umasa asase ne su na eko ya fom ho nti police fo mbachi nti jobo police fo no de na kure na mje mudi na kure umu ba no bisa ya kire ma police fo no se da anya se na omo djuma ne ti na omo da omo ni kwa omo se omo chi sa case no ti usa ko ye case biom se o masamba chi se me di me moto na mkwala na saba ne na mo ma yard ne so na mo from na me se o mi pa ma cho me se bia me no mo na bia ni ntementina nti na me foko fa moto na mkwala no chire no usa ko ye case me se mbe kunu nti police famba chi na wo kan sa david da abufuo ba na wo so ya abodam no ankaza david ujidi onukura betima dia dance se na omo wo ho no kran betima dia dance dabida mudi nkomo na so obo ya afu na wo ya abodam kran nti un kai se bi e ho na wo ka kire nze dabi o se da omo frem preocupa se chinchina mi dobanche ana omo de sikama mandana se brekura ma da omo si omo nyina afren krofo aka ho aka ho nam se mi juni se bia omo juni nanu papa na ajuni pobi omo peso mun kan kira me nuna na mi mintia se me kan kira omo se ajuna wo omo tro mun kan ma me hu ba se de omo ye na me hu su sa na me kan ba man kan se bia me ye ni bibi me no matina sa che mi da su ti jamu ni ti se akoti se police for eco police station ni nyina no na mi blaba wo mun chen ama me say sa na teda boga na fra me say me peso nchimi tuma me mfa na saje ne so me peso wo hia kwala na me yi ba ko me ginu so am se dabi me ba won chen na wo se obechimi atum dia fa me ba bra me ama boga na asi no boga na edikan ja kwala na ma ana na yiri na etino na ni wodi ni yiri ne kobrichiri o kra de hu hia de se waje wo ba no ma jimi ba no na dia na wa chiri dana me jimi ba no boga na asi no umunyina umunam nipa 7 ba dwabi ho na nakra ho boga na sina babbo masumbia ebe sin na nyina mi ginu ho amentiase boga na o ma ko he na sa so ma no ne yire maame no ndi osimu sei o se akwara ne won chema o fremi na mi kire no kire se dia asam na boga na asam ne sie ama o se mi ya stubborn o didi matam wo phone so ama me ka che se o wunni me ba no won chen kura wunni mi na yeda na mi kirchi wa zauna o didi matam na me ka che se o didi matam sa o ba me a kam bebu wasum nti ema omo shada fa nipa omo nam nipa 7 aba job na nakra ho kaza mun nyina na mama ne sore bo masum 2 times man ka hwi nti ba wasum bonkum nifa benkum na nifa ama fokura na sore esuso no mu ba ka obo pai masum be se 10 times nti enu na to he no osaka chem se on ban wo ya machofo ewo brichire nti medi aguro ade o mbe yemi no anya ri o nyansem hunu no nti ana ewoma na asaba na free na nakra ho no ewoma na mama bi frem se wo police headquarters Accra ti asaba na esi no ma free job bia mba ba chimi
nti sika na omode ma mempese mbegi sika no ti adwombane wo metrim nti na mense mengi sika no ese ehu abeto wo so nti me omosa te se me wo dwabin esa ye djuma wo masase ne so ti man firi ho a omba ba chimi nti minsu nyamese na kure nti me na me yiri de tamana ye wa agogo no anya se na ya bra bositi basisi a dwabin sisi a me na ma yiri yankobo bisi a ye ndidi amare ye nom sisi a no anya de a eda from my nti me dia me pani ye nti na me di me gimu di da bia me tiemu se mboa me na ma na sunti no nya ne a wo pese onya dia o kan ye ne ma me ka o kan ye ne ma me anya sa mabura bo se dia mabura si kono me ninje mu ebeja ni bre papa ne dia o ma me na ise ya ka kire no so ntimi nya hwe mfa wo ma wa na montu bi mbele wakachire me bi dia me pani ye ntina me ba na wakachire se wontimi ye hubia hwe ya but na sina babo masum no na atiti a mo titi no anya dia me kase me gituma enye yi mfanche da mfanche na ne yiri ne boga yiri mame na babo masum no dia ani asisie no mo asisie na asisie na mo asisie no dia mfanche anu ntu nchen obi me yiri ya obi ba se ma fa obi ba tukwan na bo kase amudimu na waja ya yijuma ye ya ogogo abatina wa sisi yes etina wo so wase kula be kan de na agiro wase ne ba no ofa jaja kula mi kan kula na nyema ya ko ye bibi mfanche da mi kan wontie ni ye wonsan hwe mi ye tv ni so mi fanche da yaga na mo ye mi mun kuan kula kai ha mi yiri no ni papa ko faka ko fano ko fana gogo so mbra na we onim sese be obayin se ni suban yanko be dwane agya eye nei yanko ofuo mayi mi bi kura ka awore ye gya ya ba bro no mayi bi agya obodi ade asem ko wontimi sa ade ba na ka chem se min bun kama kuma tumayin ogbobo container ama me yiri no wa shade dwa awadwa bin ho adi akwala no producer wa mama nkomo be na modie ne ye hunu na yanko nko ye de koso wa mabra bob sisia ayama me ni abre ti boka na wa hwemi wo se won ye hwie mame na se na si na boma sum kan hono na si ne kura ka se o man na si ne ye na si boka ye bibi mame ne am china wo sa boma sum kan hono de mfa nche boka na boka ka se so mo ni kuna sum da no watima bo obi kuna sum mi papa e wo me kura mi papa mboma sum da ana mi mame kura mboma sum da o ka se mi yo wasi juma mi ko tena ho amane ya ma hunu wo ho yaka de mo aye mi wo na me di hyam hu saa di hyam hu nyina bom pa ese djuma na be yiye edruba bi kura na jiwa home yedi akira a wa hwa be kanse bebre ohene yire ne omotwetwe nkomo ya ntie ni omokan ya mra sisi de ntie mra na de na le du fani se obi da sama be to mo ni na mo tie no ahye ne da o mra na hours to the phone and hours to Tama mobile air program no friend J and Chimuno and after the start of the story no I'm going to say money na ni it was expressing the disappointment now the woman say you go to a show no say juma moye so na kasa no Asem the police station and na the BCB so we go to take legal action because host no I recommend they say ya catch and say Asem Mpe na say 10 years you don't hold on liable there or power kubo there and I want to see who are will be into the channel that's inflammatory now analysts as your back channel by their own call that's irresponsible into my research and who do my rap into what the money do man and you do my bit me name Ghana emra boy ho ban sana emra so mo bia kwa mane ne dwuma no emra so ebo nipa din e ban because we are building reputation na mutu mo bi na tena ho 30 minutes and ke kan so ma enim amonye ho research so enti said the name be our friend 1 hour ago person you be can mo be a program no friend 1 hour ago no dwuma ne me for with all due respect me for hear me. That is why I asked why you free. And it wasn't like say
compulsory say what na say won kasa and ni kwan ba ha say no mo a asam na ode ba ye no say what tie nso de wan tie wi ade a enti e friend that na bia oh this time de bia e bre ni ana say asam no say ne titie enti bia ye nyina ye abusuafo and say be nyo obi din say ya na say bia ye go obi ani mo aso be reputation na ye pese de pemi na na say bisa pacho what mase but they only say and kana panels ne kai and one at the YouTube the record that all and na there post so kai and so the YouTube the record that all if you said that can Ghana ye dem brand ye juma but sana o kan dia obi anso so the first say emrane ye juma no obi there so many ways to kill a cat the first one do any betre mo court no not a panelist and after host me so ka say dia or no he doesn't have time to go to court. Fine, don't mean you know not now kind of say at the YouTube and I said the Facebook and all for your office area a idea it's your woman and after constitution now you can go ahead now baby episode take it no let's take it up from there. You are quite busy to me abona you better want me that so I bye yana asefim na awre ho se papa ye okasa yi madine ho ya kwan bibiri so na ye beba sisi ohene ofa ya semu boga na wote ye friend is Virginia e wo USA no I think say ni dine Samuel Bright ye catch when say abrochire mranko na Ghana ha mranko say what the asem kokko to a ne ka no abrochire de no edifa e wo ha say no say wonim Ghana ha say no ana say bia wa antena ha nchance na wo kode a ma yen kan che ne say obi a wo ne gidie ya wo gini di ana say ne didie ya na komedi a kire wo ha say no and say osi obedi semu bia ye Canada na ofa utimu fanya chama abosom no wanchi wo wanchi wo da biara da sa abrantie ba ha se no Matthew wose yen yete agogono na ye che em obidi last time wo ba ha se no no obi e na drum na tade shirt any down ansa no otimi afoka etukwan ba ha se no na ka sa abrabo kwasi ebuo we no e ya de bata ho no e fa na se de wo bi de kire ma se na se wo bi enum wafu obi se wonya adwuma emfa ma wo hye ne bo Bible si wo kire nkwase abo hye o eti sa wonim sa de na wo ye no wo fa nipa no fofo lele no abaye nkwase adwuma se bia so se bia ku di ama wo na watimi ata ho faso the chick of it any say wodi ma bakuro mu na mi di power nche bi etimi di abo me blast asewura no kra me kodo na sase ne kra po no ova wa ma magisika na wa o se na ade ma bakuro mu se dwabe ya wo de ente no dwabe ma hine na okese me chia ba bia wo bia na mi ankasa mi wura na cha sa wo ye kuro rent no e wo sa wutimi free nkra na beje 10 million or 21 million ni mu de ko enipa bi wo ho a ofa eya wo say ye ka no kore e di kire nipa bacho mo hwe phone na fa bacho hwe wo yere phone ma ye ne fa kwa bonte ma ye enipa bi wo ho no kore wo ye be se kire se aduasa mienu di aka kire wo se wo nti asia na wo de ko ba bia wo de be ko bacho fa kwa bonte ma ye wada roma ya bla wanwa ni abekwan ye ofa ya bla wanwa ni abekwan and like I said there is so many ways ye betimi di akumokra obi di dia be shabotom dia bo obi dia aba be bo ni tiri so obi o de se ka betwa no e kwan ni doso it is what we believe e we constitution ni mu a ye nyina ya fi ade na ye te asenom and the first time we research e hu adwumawura no wo ba akra na so bisa ya akasa nke be kiro e Dr. Brother Foster but you betimi akwa akohwehwe no wakwa no wasa asem se ne kan ye emu asa de ya frɛ wo won sa asem wo se echi no fa ye di ka tena so no ye pani ye nti no ye di kan ma producer so kire kura no ye sole asem no so no wasa ne papa ya wo ya ayi ya friend say wo di djuma wo Pentecost University etwetwe nkomo emu wo se me fa me number boga no na di nkomo se o pese ye hwe ne ye bibia ye ka asem no ma asumdue ba
Ethiopia wa de me number na man me hu ya ne say papa na was acha wa ya adwuma wo Pentecost University no baga ne papa na asa frɛ me eze one Saturday say I think say weekends no frɛ ye wo frɛ ya na asɛm a wo ka nyina no ɛne say ya boaboa ho asɛm ne police station eti ya boaboa ho de akɔ court mpacho asɛm police station court say betimi atena so ase no and asɛm na akɔ court a mo betimi de akɔ court na wo no ofa yes sakasu akasi wo so mo na record you already in your programs here baby ano but you go to YouTube na Sompa TV Facebook also Sompa TV Ghana and then Sompa 93.1 online in the ho it's already near recording na that one no so be record enya ya do say bedility e dey free wo and na dey ya you so no e be take record it's e be da ho it say one record there to say panelists and as a panel members any host na ka che ne say we be kire no kwan ene wo hwe na mu wu a unya boni abedai boni bekum bonefo what ma say boni eso aba no ene owuo it is all your papa nko ani mu teye yes Pentecost University for ya ade bi ye bo mu din na aka sa papa no ye adwuma wo ho one more year graduation na some matriculation bi ene bia ye friends and for say ye meteki that ye bi wa ase num na wo ye de emu anim ti a court you can go to court and obi abetimi afa lawyer ya blame one ani abekwan munya isa ne ma na ya mo ye esisie ba ofa de atwama wo kra ne say one more cock for baba wa bi no se abekọ ne wo owoji he ye udini no ayi ji he ye aka chen say we ye commander e wotama o se hen obi oya ze enti say when two of free dwabia kro na ya odia na da me friend na me friend na say una ya commander all collector ogina so din ada o wa ye fa o konfo anoche o ye nurse ni wo ye adwuma wo na modi hunahuna abrante woni mu hwinte no se be ye commander e no so ase bia go ne phone say commander afa wo friend na cha wo say wayi wonu ama obi afre mi sesia no e na obeka won ka say da bi o se ayo e ne na meje phone say sister ye me na me frɛ wa kwen no akate no eti aba abrante wo ba keka na hu say se bia ni na nu ye wansan but ye so no ya voice for the voiceless. One more vulnerable, so more muntimin kasama omohono. That is why we are here. Yen trase mo bi kwasiente no. Ye kanse so biem. Mese so abekọ baby a yen so de ye betimi a kira wo kwan. Ejula Sompa wo ho, eya friends and kranza wo ho, emia dodo na wo ho. Kumasi ase mo krampo no, e kira ya bi wo ho. Eti yanka ensiesie na ye kwa ase no anase ye kwa ase no okita twa kokro betimi de adome amana ye adwumenti no won munyai kwase bon de safata no won mu fanto anasa wo ma fanto wona BBC a yanka ase puduo nhira so puduo hia ofa ye nyina e ba kwa akodi mame fama no nsi ase meda ase okay awrade nyankopon hia wo hene ire wakọ no professional ya ma Philippa minyansa na me krame nim so mu waso amutie ni ahonhom ne ka kwagu say court to some BD and the undo Bakotum. When I penny na Dianotino. I ready for sign because I won't say an charity for near for me. In some Hokakra. Na you knew your cassa minim and the Indian or Wabble chain and so on. Kain himself for dear. Sabin permit to come a Nippon on more experience. Because say, no faster backward Germany. Na. Oba ene na maraga janshi na maame bi to atadwe na akra he nachi na nyame nkwan kaka ebo na ebo no su break na ne yemhye na atagwen ekọ na chi si di hwegofo okay de ma make abruchifo asem no tia na times no me hu obi o wa bruchire na wo sisi obi a ya na nipa kro no maintenance wo kwan bi so omo ye number 1 me wo fase me pake ka no so kwagwa de wo se papa maame no akra no he nachi no yesa ma feel sympathy bia akra ne frɛ maame no no tria obuja sa tadwe na ahwe egu no say no tria ka no samaniska se onfa kra ne nkofie de minim fa brochefo ni bia me de minim fa ho se omu mpe kwase ebo mpe sebe eno ma bia etiete nipa fa ahodie so na ene kroma na obi ko school kakra bia hwe ma papa ya sema wo ka se mra we ye ne traffic so enim ne ye ka ho ye nka nche obi se sebe obi mfa se kan kokum obi tie bebia ye ka kɔ no yen kanche obi se obi mfa sabi ase de nkɔwie ngo obi so yen tra nkasa ada obi a wotie bia ntie ne papa no wotie wontie ne ye
so was a mra wa Ghana han ma mra nso nche se fa utumi ne usuku sembi etieti obi fa hodie so Ghana constitution e wo bebi obi asem ana ode ko abranti e bone ne yire ba na sem ode ba ye no ode ba se tiefo ntie na sem ma no se bia wodi fa mun kan chen se wodi fo tiefo nche se wodi fo woni fo nso a wonya dan we su ya kashe na omampani a sebo wote akonwa so de wote so ndo abakọ ministers o mote so ya na okoto ne ho graphic kenkan no wo fra ne bo na mane e na wo kana asem kwaku no ma bi ho ya ba stress ekromu ano kana nanoma braduabo ne no ma na di duabo eba no na nanoma ambra tide bia me kasa asem so obi a oti wiase bia no especially Ghana ha no se wako school wo fum obi aduabo bekun eno de otwene mutanyi duabo bekun ebra Mami sole wo hwe abrante asum no wote na sabe producer awire ni santomago ena reso remba bia ha wo ka se nipa nyina na chensa wo so na me ana ye meya se ye nnuano ma first ye hwehwa no ye sisemfo ne hwanhwafo de hwe enwrafo aduro ni ade ba ye nyine ye ne wo nyina ebinum ye ne wo ye pe e wo kwa bi so na first na kasa no mo nkensi minimum bi obo obi asum wo se me ne wabo mo se mabo wo so ya mesa bo se san bo no abo wo se me ne wabo mo asum wo se enko ne nsa no twen saa ko shem to get na pokura enunti saa de ya maami sole ya wo pa abrante ya sumi mi busa abrante papa ya one ye kasa se mra won wote na wote nso a e de na okafa ya na eduru mebi anipa bi din samfo a na ni nnuanom ta nachi makasa asem we ya macho we ya hwan yo di umra so ya ne betra na abrante betra no se mu fi se mu obi papa bi afei atefo nte asem we e na frɛ me no e na se wo ma na betra so e na oni mani ni ye asem na wo ha ya frɛ de oye wo mu no ana papa wo mu no ka kyerɛ ye nya na mra wo Ghana mra wo Ghana abrante wo betra no se be predo ase wakaso de tuo bebo ana wate se yesi duabo akum obi ama yesi di pasu machine bo dua no ama edina ko gina court so na wabo obi dua manewu wate bi wo Ghana hada ana wate se be predo ase adura chi obi wase me baye na kum wo yi ama edini pa na ko gina court center wate bi da eno na ye kire wo se woni ni patran ene ni pantra se tra papa abrante situation wo fam we can all try sini wonu ase wonya amane nka na ye ne ha no se nipa bi nim nyansa ka sem sise ya ke ye bamu a ke ne egu Samaritan ka wo ba ho se ba bia ya ka kodu bia ne panifo madaroma asam no na minim se nete etuwe da adwoblo mo mfato ebi a mesuma nipa manaba ana bi a mekura mini ha mo abroche me mama bushu afaba na mo hwe na de sese ne fanse mama ka sam to se kuro efie bi mo abo efie bi ebu abo eye kwase abu a ye di bu obi ye panipa na kira kwa ye hu so mu ni mama e ka kira mo ye free ye radio adwuma yi se be ne mpanifo anante ye hu bi na won cha ono ye ne kira chisam ena me ka sa asem yi wo de trafie na ye okra chisam ena mra sa mi de bia meka me kwakwesa mo wo de me court be di ne nasem ba mi mu ni madwi mu no ade na ade me court ente sa me me fa kire enu de obi enu obet message me say ade na court e ka kire me say ade na asem no court na wo tu kwan court nka sa ada de da court animu no ena court wo ka na mo me control de ene me no ma me ye de nya court asem etu tra ho na bu obi kwase na okun a wakun kwase akun wawu kwase wuo abrante obetra wo se won fa ncheda wo kan se mienu wo se kwase abu amabu no de to so ma me no so be hwe na so mu no e de na waye abrante wo ye kronfo hwe kwa mu de na fa so mu de ne kwa nwuram akwaya se mu promise no se mu promise na mu ma meka abrante kwa ye hwe mu ti o aya me ya okwo wo se dan bia nsi wo edua si wo na mo de kotu nwuram tu na mo de mo na mo yire ne mo ma mo te dem na mo didi ana kwa kubusa se na nsuo ba o ye dai wo se na me de rubber chechero ma me ka sam cho rubber ye de chechero ni pa wi se nsuo to na de chechero wa wuro kura bam
Insuring tea and as a brandy, what I should rub them the Janasi. Santis, I'm not much some genti antisa. Yenny red was when you be an excessor, as I said, funny faber has you. It do maybe crown be said, Monfra Mecasa. I know be some Mati, Miss Mabayimano. Mobile, yes, I'm more Casan, Mamon Casa, the anyone in the year. I bred you a canasam. And your bar force a chinchilla try say, Uber kick say, and a mra, and on himself now, and mra ha, Monsieur Cocotte Cocas a branch say, Mobini Quasento Cobomudia, some mad in the Batuma. Yantipi dampening some. Men Robum Quasia, what's what all the Bacocotte and Famico? But me the Minisicam de Cofa lawyer, Minisicam de Cocotte. Emo me Gideon say, me took one common and a mabosum say, Wabum Quasia. Is when you say, ya can't watch my jazz say, host to what kind of panels, Eke can't say. One of panels been out in and say, ya can't say, Papa say, one just can need to a mecumu. Unimra, and Ran me chow, so I could square me chow say, a Sufians and a Suscunians. Yanatan Colasa. Yan Kurasa, more their symptoms at tea, necessary sabe consuela. Necessary, I very first I say, open the consul. It is omnasa mon wafa. 7 predators and yam na mafa pa. On quite obey. Ya pa fa send supra wada. Because uchi. It is a wolfie says a brandy. Muma busha munya ne sa. And promise no. And can sama kasia. And fanin kotumulum. A fekura de muma catch and say. Mundo be a quiet quine. So ye wine. It more pam never flow. Na sabi jabbing. Na no traceable crony and their wapamobi. Jabe na no traceable na madam my body casam. One look where crono yana dia to me croning in assassin croning in the diano. Wapamobi. Na mama catch and say something bro when na kwaya juma just or your kwamudan or your fruit ponko. De biane han ye kase. Yan hwe ya na akanfo. De biane ye boye din won no ma bi se hu. Nanso nye ye nyina nipa bi na ma ye ba akanfo din se ye yakwase abuo. Ana sasabe ye nim se nye teche obia. Eye nipa bi na ye sa. Na sabu ni ofasefo wo mo se mo matwofo na matwo abrabonya bona o ma bati kakaka o mo kwa nwura mo nkodoi na mo da krai abrati akoto agane yere wo jane ma ho wasted years akọ wasting the time sa the branch e kase 100 and some 100 ye mu sase so bodua ho on kase ba kokura na mo de adi na enyamo a wo ya de bia am si wiase yete no enne de wiase se na ni braba it's any brand by no soon chess 7 predators for obisika dwa nanka yenyen laba lie kakran yen yen ko anim yen Ghana de aye no eye ni bre amai na e woso no it will be atimi mfa ntisi obi ase enne wo begina kaka se court to court wo mo yesa no ma no ma ka sam kyerem edum bia bia court wo de obi ko ho na judge pa ko share judge 7 predators wa che kurase pen enim se de adosity enim de wiase city a obeka chos abrante mo ni nani ni eti ma me ka sa asem wo se ne obi ahuduabo first na sin kurase fo ne bodua first na sin kurase fo ne sabe o mo na munro so and na kurase fo mo bota ministers MPs and o mo nyina bodua na kampi nkomo obi sika se wan to ma me amebodua etenen krasefo no yeme omo nto omo enne ade bia yesusu se krasefo ye bia enna krasefo nya bi because of kwasiabo ndi etu di bibi di obi a ka hu se nipa ne kase wo kwa akopa nkase o krase ni first ya se man ne bodua ya shanti memo oba bodua na be ma se oba enne me de baji obi atimi ka bi me de baji obi atimi ka me de baji eti se o ye record na wo tie ne se wo hu ni YouTube ni wo twa to a ni twa wo twa to asam ne ye ka asem o de abrante se nya ne kura o ma ma chem ye hwe ye kanya nsasam ha ye kan no ma bi asabin pradu ye ka so bi se ye tie fidie so wo ka se enim ne ye ka asem e si Rwanda ya ante eti enim o ye hia eti me ma tran kan obi se kwotwe sika kokum obi ani en kan obi so se kwofatu kokum obi na mo e betima ka obi se kokope unim wade as ba bia busom so de betima ka se kwa ye betima ka se kwa kope wade because wade ayira obi aso ade ayira ope wo maame ka sase mo se edume bia ma bia yo mo sebse bia kokko nini wo ba fie ho wade wo ba ne ba ho wade nya sa se de ba na ye ka asem anu wasole ayunsa oba 7 predators ayunsa hwebe ma no sebe wa ware asum wo yes am ya mo
Wati wo ya mi amu mo chesa branche sebe onya kani wo free na busuani bia free a eti ya fa ne sebe kwa mudwan ene ye twetwe nti se tefra wato nkukum na wo boga wo tia burochire na me de wo de ya mfa to ho no ekade ekosu nyina ne wo tie ya tie ne ye pa boga ne fa nzai aja papa o kan tweben Germany Virginia US Virginia yes wadaroma ti asem wo yie pa na mo abrochirefo de me se meme nko ma abrochirefo minimo mo de sa no mo enkoso sa woni obetu di pa manaba ne abetrase ne de yi ato yie abraba wa ba wo te wona wo bo no tesa wo bra na wo te so abadi ne nya se sa no ma we nipa bi ti agangalia ekekansam ene o matwofo we matwasam me catch me o na samwa ubumbu hunu wo ya made hunu me bodu yakun me catch okay wo bom dua wo ya me hunu wo bom asombo hunu wo ya made yakaya dia me pam de be chawo me pam me bodu yakun abra obi ahu dua ne o ma hodo bebre obi sha dua ko tim bodua obi sha ne dem o tim bodua ti ma me kasam chawo eno ko ehu chense nipa ne catch se me bodua ne wa bon ho ende se nkrofo beba ma me ya dane etu yo obi ade ahweniye wo fa obi ade amana ne ahweniye wo promise obi ade ahweniye wo di adwuma komo obi amfa wo se woni sika na kodie ene awurade de toso aye bonsam obekun eti nyina wa keke ntoto ayampe ase ene mra wa Ghana emra enim se mra wa Ghana yese YouTube na we ne de na de eko wo ko ka san abrante wo sisi nti akoka bi abrayan kan chen se bonfa sika mekun o mehwe ase de nguso eti de na wo koka ya ready asemu ye beka catch me see de na de ayira wo pe abusua ne se wo mumu kwase ne wa wasam abusua so mo no nya hwe a eye wa wasam nemo ususu se abusua ne bu kwase apre no kwase apresa ade wakoto nwuram tu amoma ye se ne wo mo sai ma ya beka sam ni asa oba besia so la hwasum abranya ne hwe a papa asem wo de ugya de che mi ankasa kra so me de wo bafa baabi marie agunya minshla edini yo mono asamwa wonne kan akasa we nti se o hwe ne YouTube na se ankoya ma fa ne kokot edino omono asamwa already kwakumu no asamwa wonne kasa bidin de kinse de kwakubu achi the nation's uncle offer Bishop Lumba ene ye de frame da bia me kase abraba ye nyina ye boni wiase asetena mu no bibi wo baabi tudi ade edi wunua dwenemienu wiase eya mekra ni jepa sa ne enyo ofosu na saate ha because case ne ba e be si mi ame so metimidi wom so asi host ne se omodua na o kokot fa pipa ne breme a enne nkomo a mi bedi nya so mpafo na asoma me na me di me nkomo fa breme a na de breme a da na haya matiti pipa ne mu ase no e kan say enye se me mu Ghana court but ade na ade court kwa so nya lawyer ni bi ma ntimi faale na so oni tire onim nyansa obusa asem nim ye ne so otimi ya oni tire onim nyansa da bia me ka che sabio enye court abeka police ya wo beka ndi na be ma no kora be da oni adoje no kore wati matukun akotena abrochimam wa adwin ntimi nduru se buroni omo oduma ye ni fifire nwi ansa na otua ne ka yete he bo wa mane a wo umfa mfentua na mode court be nwunu na me gogwa metie na mbacho omo ye dom court ejeri omu nyina no omayera omatu anazo obade san na nimonyam a omungohie ne bi samutu wona se ye kan asem wa kire mu a sabe yesu obi wa fie ofiri mu no wanya futufo especially mu amatutu kan mu bi kura akontuo de bantem koy obi afutuo ne maame papa de enyepe wa heda enya bi sa diso obi tu bi afa bi tu kotodem na kokko wanim wa na ka jo se duabo no eye bibi bone ugigi obi mi so be bodu akun minam ka kire sa ugigi obi a obe bodu akun me metiwai awurade anya mabro mesua bible kakra enim niam e wo bible mu nyina na awurade pese ye de ye ende botaye ndi awurade boye mi wiye ye no masabe sua ya mamre ne ya mane ye kakra enim se nsuwe ye de da santima mu bebrebe awurade nim se dache lawyer bi be ye trofo
judge bi be ye trofo obem ye wuro bi ka wa fa na bati edu de no to achi should be in case enipa ni nokura manipa na de no moma ya atemmu e wasasi so amanipa hu nokura wom nanga wutwa ntro ato ne so no na sa aboa wonim se nsuo no de nya no be ye onye odan ade ne tesa wo se ye ntesa no mintu ne fo so mfa de na nya wo menu be twanyame asem sesie masra wa hene yere menene wo be twanyame asem se no hu se bible no kura awurade boye kokko Romans chapter 13 verses 1 wa hene yere ye ni won komo keto abi mame Roma 4 mati du miensanche mo ba ko no wose mo ma akra nyina mrebre won ho ase enhye tumi a edi ade so no oti abrabo mu a wo ye okra awurade ahome nkwa home agu mu ntu ye okra ti asefo but ya abre won ho ase sa wo ye sofo sa wo ye maram sa wo ye hwan wo bi adwuma wo tu kwa kwa abrochire wose ya abre won ase hye tumi edi ade ase na tumi bia ene hojide efri onyankopon abrabom ahonhom a yehu nyina no ebia ni wono ana ba ne ba bi o eye ni ono awurade nyankopon na abo du hia bonsam ne o uhia nsuo ne o uhia ahoma ne o eye awurade na abo na so tumi a ewo ho no onyankopon na wahye ato ho enti tumi a muhu nyina se we ye nsuo we ye bosom we ye ohene we ye president we awurade ahye de baby kitu abi wo ya me do hene yere na fe me do na wie mienu ho no okay wase enti obi a oni tumi no di esie no nyansa ni nie enti onipa bi a woni tumi di esie no one de onyankopon ahyato ho no di esie awurade ahyade na woni ni di esie dime unya me bone ma ne nhim ma me ngobo wudua ma me kan jam se ada na me bo nsuo no bo woni sa esie ne ba pe woni awurade ahyade na edi esie na wona wodi esie no benya afo enti onipa bia wonne sa honhun ne di esie adenti na wo ka aduabo na wono de wo waro oni dwumadi woni awurade ahyade na di esie edu ko ase o se wo mpese wusuro wom de a ohene yere wona me pa tie me kwa ase ho pa to asoko okay na yenko so e wo 3 no wo se na wona wodi empanyimfo no ho enye hu na wona wodi impanyimfo no ho enye hu emma wona woye enwuma pa na mom wona woye bone won pese osuro tumi no ana question awurade buza wo na sem ne enyam na metwere ye mu a moye bone wasisi papa yi ene wo buza ase na wasisi ni wie sa o mpese obesuro enyam ana wabo obi apo awie ntu mpese obesuro subi ana wasisi obi awie na suogo o mpese obesuro no ana obuza wo question wose ne ye papa enti sa wo mpesa ye bebo omdi wo omudi ampato ye dua papa na wanya won ho ayeyi e basa ye fresa honhom ne kura ombo wabaso ye papa efri se wo ye nyankopon asomfo awurade afa omo nyina aguo so omo so ye asomfo they have a duty and work to do ema wo ye ema wo wabrabo enti se wo tena abrabo ne mu na wo ye ne ema yi a omo nyina akọ nhira so omo hira wo ye ne ema basa omo dome wabrabo wase na sa wo ye bone a suro etu onipa o ye bone no onsuro na wankura afena no kwa onkura wona afena de be kwa na waye onyankopon asomfo a wotorre omonso ye awurade asomfo woto onipa so re e de abufuo ba de oye bone yes edina wa ma papa ya ya mobo sei no omo no woko omo nchen a omo afena no omo nkura ne kwa omo de abufuo beba wo so ene ya bo akokwa aka jro se ebo na wo se di so nyesa ombe ko ba bi ete sa me de afena ba wo so wo bu afume me di si 5 wo no wo se enti atwa se mo bre mo ho ase entu yo nipa bre ho ase hye ase na enye abufuo no nkwanti enye abufuo nkwanti na emom ahonim enso entila ahonim so ka ho enye abufuo nkwanti wa ahonim enso so ka ho etisa wo wa ya de ya brand yi kan ya mpa edu obi ba akotena nwuram abra wo wunim wa honim kira wo se wuti abrochire wei within 6 years na wo bedi na abrochire wutimi ba be sifie o Ghana nya wa honim kira ono no na obi ba atena wasa so 6 years protocol wo nibi na onko ho ma afra ne nsole wo so onko ye den kientu ne fo se onko tena asore dem ne be ye wo be se na menka jabra we zu wo Bible ni mu bi Bible so odwuma ye ni na katua se no ni nyina wo Bible ni mu bi
nese ni nyina wantumi anya opani na katua ese no wose me mo adwuma ye ni mfifire enwe ne ho ansa na watua ne ka na ade we nyina di nipa kro wie no ono gohunu kira man ogohunu bobo ekohunu anyama wose ye ntu ne fo bai sese sa na mo ye no ye ka nyame anya ntem dia na mbazi ye nyamfa fudo no ye firi ho da sa version ye firi ho wo ya mafia work ye ba ye mafia work ni nyina nante ka asem ntia me wo metrofo no me makan kurom ato se metro ni kura wo kurom ha wabo wadi nuro me ni problem se ize nyankopon abo mi ensu atwa ye ho ahia me nim nua ne haban ne awka boma ayei si asuma me nchen na oba ma me yam hye me kura na me hwe ade kura asuma na me dibema wo metro ni kura no me ku ato akone me ma ho ma atwa mo ahia ku se jimisam ne ya tetino nipa da mra na obi abo awuram no abeyi obi ni ope uye so ya abo ze obi dina kwa no na yem hyehyew ade ametro ni aba enye ne ne edu ni midiria ni ade ne sara na ade ato na ukọ nti na yen yete sa no ze wakoma papa yesere pa yebu ade pa ahomaso ni yemukura batu mo mani duru ha wo de tena se na nka honhom ntwa ya ho nhia ni awawa yei uti abrochi a wada sa suba di eyama anya me koku na adedi me ya papa no makeka sa ansem yo ya kire enem di mi wo fa chi kosom ya wa ma mehwe ampa obegi na papa ye kwase ampa nyini tivie sebeta fa tanye sa na ope na brabo na mo matena abrochi ama mo ma go school akese ogohia papa yi ba obeka teza wo se amobra ne nso ye ono ne se na atoto papa ya brabo ase no ara na monyi nyasika na abone ne eni aba bisa yetimi tira krom ase ka abo obi ni obi oti abrochi onim ni bia asani sika za me supporto we dia wo momatima ma obi aye adwuma ama wo udimi nwene na didie ho ni mfifire bi odi ni tibeto kiya kenkama ne nya awra ho ma ase mi nso mi nya me dwuma nie uke mitua ne ka me ye bibia ma ntro no otwa ato me so kra oni ba bi da ntime eboa no kefe na skana ade kokota akofa lawyer no sebe wo de be solve sa ha oyi a di gosuru wo nhira awrade hu mobo kokoto no na me de me bo amane me so obram letter kura ya court letter na papa ya asem yo kan ya mpa ahonhom atwa me wohia me mo brawo me gagero so utimi bram court letter kura na masem wo kan ntro nimu a ahonhom atwa me wohia me mo brawo me yo kra kwaku bi aya bunsam oba asante amamrema ye digo okude ye mi ensa so etianya okudefo ye nya bosom ne ye mpie mfiri planent bia so but hunu krom hina ben a onyira dwabo ase babunsam ne babunsam wa nya mpeza mka kire wa no so hunu krom hine aben ote ene no a ye na dwabo wonyira ase na anu yi a ye nyina ebe CD ye wura chi ko ye tachima ye se bedokuma ye tamu beduru ye hunu se signal bi kire za tamu duru ye koye kurum nti abrabo mu no se hunu krom hine na ben a onyira dwabo ase ya frem po kire adwene sa wa bere papa e kana sem nya wosu so oba wote ya hene baketo bi e henachi ehin no mo beda me sympathy bi mra 6 years obi atimi no wa ya adwuma ontima antoprot na utua ne ka sei na ya ka obu ase afuze ma ya wure se jane ye wo bre na ngozo ofre na ye kire wo ntem na ya adwuma wura na akope na ya wure se cha ahwehwe ansa na wo ni bezo onu mu simple person eni na wa se mi wo bo wu hu na ye batenye hanso no mo anko mo no me wo hu se mi mu ade a na ma hu se wo sisi obi a woni bie eni me disrespect em se mi ntina awrade ma me nyeye no iko hu na kuma ekura me se sika be kan wa ya ga na wa ya me kura kuma wura police station bi asem bi a ye di kura go hwini odi asem na sum gonkomo bi wo wuti aze nipa adwene nye eni egugu kroma sa na ye no 6 years obi da nwuram one top plot ba kokura ma no na sabe o kakakra kai kura na nkanya nsem uti 2 plot man sa jena na oyire fan start bibia iti gobeduru a na musumu didi mu hoto mu ntino mu nyina musumu te wona mu keka ne ye mu de ase oba
na minya me ko ku bi da bi am kam se me hiam na ye me pause mu ama ne ade mbeko bi ade mbeko wo ba besi a be ma da wachie aba obi a on so aware a on so ba da na chie apa na zumbonku ni nifa wo ye proud say me ma ye metwofo na de ko ma metwofo ke se o mani nte ya se de metwo na di nkomodi agro sa na 77 kan nim ne di ni paji o mana ni mra ne ho so na wonya ne yese fata na asumdue mra monwe togo ma mifiri am ni togo edi nkomo o mana ni mra ne ho so na munya ne yese fata na asumdue mra na obreguo ya awurade asam se adwuma yesini eni akatua edu obi bra mani ni di mudia ne amope yanze yenye se ya kofo school ni yenkobi adwuma ye nsua bi sabe ya da bia ye bese saka no pins akogu ayi ase ahihye nkonya abi horo nchanzim sa na Mpe Nipa nti huzo obi abrabo dane a na ha mabrabo nkomo we ye nkomo asama bana kabimi yankwa ya buza waje nkyere se meye research edimaye ma de se odi emunka ye den abande mbeka na me mam lete na muntan ime ni attention ye dey na wo court wo no police station first na wo ko ye no wan go church nzemu na wo chie mu chire wo mo no enye papa yi ime na de wo attention wo udi ma police fo ba hwehwe no so afọ wasate so ndiye meche no ungu ni hu fi udi ya wodwene ho aha na duabo ne che no udi ya mambufu meji dua na bo ama no mi ameji abona kono mebo pa de ya lo koto sebe ya se edua ni nya na ono kura no wanti o wati o hwenya no yati kroma yatu nzuo bi afri kroma ye Europe nzuo tumfo se tu bread ya bo no unzo abrasa antoanya aduma biom sa de ye chiri de nkanzuo no ni yahwe na nkekọ eni wa ya nkofre no eda so tam utwam da bia su bi yiri wo adwuma ye Ghana constitution enhye ba bia se emodua kura yi mu ntu yi obi ade aye ni yie ono kura na ye no abetena ha no woka munnim no kura wo kura yi mu pa mo aheda de niam akata so yasimi emodua yasimi enyese because munnim se awurade nim botaye nti ode niam we baaye na munnim se mbebo apo nti ena mo aheda pese saa no hina tomato prot 2 saa eduabo na nka ba hwehwe no ye ye afiri mu ndi ode ade edi ni nua enye no woye hwe na beka bibi pa no ameka ne ayaka na ne yaka ejoso agire he ya kwa anwakora agire he ya boza dade ayasna na ye de awo fom ka ge ntum firi fom wo no na wo hu ze bibi wo wiase ba bone fria ne mo bobra me yanko ye ne me ehunu abrabo so da bia Mpe Nipa prepra nipa ye adwuma kra be man ne odi bedie no na ye bre court be eno won sensu o we court ase na se ade ne ye ne aso obodi ase court the evan de ye gya da kam nya ne ye bo wo hunu nipa wo kan fun wo court am ye jelin times 2 da won hunu bi da wo abrabum me wo de me court na mnim se masem wo da bompa ye se mo ntu nche da o ma court wo biem bagu emese ye tu sheda me ma hu me di meje bra wonsi wo biem ane yakodi asem no ye wo fie ni ho anu kwaku ai abrante bi me pesa me bola ne din woni ababa obi ko shim dada agogu woni ababa obi ko hihye ho ene nyinse ko bae na obu ababa wa ne kwase na ababa ande bae ho me pesa lo ne wodi okroma ba me se ye frɛ no anu tu ka bae oba ye mana konwa koso ma me nyina ho eti ye general manager kwasi Peter ene frɛ satana me ayo no frɛ me no si case be na ba na lawyer big enam si ene kre aba we bi na ba ho apɛ ne frɛ ko chance ene search case no ono lawyer no sanko be kasi bi kwa nka me ma opo fan kokko ba to hu se emra de mra ewo wiase because sababa wa na ntima nya court sika wo promise na nane na wo obebo odua wo bewu ni pension no ma bi wonim dua bon no ma kwa chefam kwa ku fast tete na no ma ni afre BBC pe no mo de busum na de nwen wo mo ho enne bibi akoba obi adi nsamfo no ena ye mpanimfo ni nim se apobo ni ade ebebo mafon enti no ma heda lock bibia mesi obi obebo dua bia wonya boni bia obi jejew na ahwe na wo hunu ni tia
Misia Bible for na kwa me kon me ti so bia bodua na no ye mahia but me kenkan ba bi awurade asem se akoa enha wura no amọ udua no wa nifo etu onim so onya ha nipa bia ne next thing ye duabo enduabo no mo friend Bible ni mu curse ni nyina ye duabo koro no a dia asem kura ni enti no kura da wa ye nwan kuro na ni nchie nipa o ya dia no adwene tu obi awu ni nia ne mabedie unim ade ye wiase se kom de wo ma no musu papa no aye kwase am banyini wo wiase ne ya sa wo be su se kom de no na afoforo no a na hwi nsi uja so na wo be su o oyi ti medwene ho a na afa de ni kron kasa ntia nda no de no be ye kasatia usu busa na sem na eba afa wo yira wa se gane ne bedi do no odidi watam hwe wafo ya kasa word na kire wa nwiri we nyina wo de otia wade anya ase oboso tro nyina ma obi de onyina ya gas call na obi de wakokọ abisia sola hwebe ma so hwefu a wo ma ne ko hwesu e ka wo bodini nti so oche two protocol no a e bete wo nkwa so ni bresa no wu aye nsie o aguyekwenko na mede ya na sem na mede me papa be se kwa sia te sa bo opa omra ye be ma ne platform so meka ne de hello me pa cho de america me damase se na anu de amoye ma me no na ye se omu ami betu na omu ho more than 7 years no ma o so ko fa bela me mba kula akumya wotie me ya obi no ma o ma sise ana akumya kwa sisa bae se me nje nse me mba me je no ma no kwa na enya kula mami na won nti me kula me je no me kwa tugu ya se me mfa no ma we nse me mba anne akumya se o de ye be court bla wo ba fa me won fa court no mo ansimi ana nne wo ba be say asam so de me be court na ye ni asam a won fa court na court no nyame be ba be di court na asam man wo na wo hunde e be ye oyere de nyame achira ne ho po ayese me maame kom de nkwa no ya gasi abotre me maame kom de nkwa ya gasi nti wa anhwe no kura yehunu ko papa ho chi ni mire bi pa we maame abasa ye hia na yase ukuna hwe oye nzo na minim se maame ba bi sha sola hwe ma so se wo ye sa ne amawa mo bia wo yira ba na wale wo fio se wo ye sa na ye den na wo so wo de ba to no mebo ana de no do ma mo kotran yankoni ani togwe ahaban keke azibiribo zonkaru kago ka ajetwe nkomo ye wian ye wachi ye de beblo sisi ani akwa yanim ye ka to nipa bia wuti ye se asemba ye hwe ne yenka me se me kasa na me hu sa achia me minim sa asem ye achia me am yisu aled kura nsa na makasa but minim se ne awo ye ne nye ne kwan ni a wo na wabiri mi kuro me mpesa asuban ne kura no mo ye fra onya abotere wa kanfo bi na ekobesi wi a abaye aburuchire ene Ghana ni be na ti aburuchire 3 years na abraboni na ni so unim no bi hwe wajapade broni na hwe na japade kesiese so ama no na bosome be so anka katua no nkwankra ma abobra wo hobi unim na ma obi ho tire ni say obi ti Ghana hwe asase kesiese 4 million 3 million 6 million no atama mani bakro ufiri se wawie na akole koya makole kura ese akule zam na okoya ma ese no amekona na yeto no wansi di nene ete say muma ye manen san tinko ba bi foforo kura togbe ahaban keke oba minim no kan fa na wede yentam ne enko babi ye betu na 7 years no anne wasi kwan no kwaya amanfo afasu no ni nyina ne aka omo twom ho omo se yenti menwene mo bi maame obanya shafo ebu ni ye ni togbe ahaban keke ko tinko togbe boko di togbe bibi aboko ko yan fa jaka se fi togbe ahaban keke enuti na papa yin sema ye kan nyina no ya na na obecha na otini shu na kwaku hwe sa no ma we ya na obi bebu sha se na no tegwe bai na ne de na enyumegu ni so doso ore no ma ha ekoso wi asisi na sebe na nanu pesa nkomo brama ni pasesa na su nipa na kase wo wi ase na ye ya adwese sesa ore nsema ye kan ho asem ya ebi ene ye kan ho asem se togu aba keke tu no ho asi ho sesa no mo ebi wo fie ya na ebi atoa na wo de wo su ni kamafo a bo moden fo wasem bedan no no de oto
or Shesano away. Quasi a bonus system by some or how a mania be a war subiano, or no said was soon the Yankopon within Yamidi. Then so assassin Yamidi, and then some of course we are said there, 7 Pedriasa. They be a Macassa Kwaku, your Bob and some better as for Muni, and Nunti Wuna Mawoko by Nobishan Quaja, and no my ye can ye na ye ka ye near Brewen, a Quasiabu. Quasiabu in a Togo Abaka Case, Brana Shre. Na oba na hwe ya 7 Pedriasa ade bia ye consider o hawa mane bia no Togo aba keke ebehwe no de yi atoa yi amam enu nti wa wo hwe yen akwanto na wutu enko yi bayi na haw 7 Pedriasa wo gye ho ba bia enye wo ton ayen to 7 Pedriasa ekwan so na wo konde bia wo de wo kwa wo de no man ba bedu so wo ton ho mfa so wo sika nyina timehye Togo aba keke se enye kwa so enye kwa enu nti bomode na kotogo aba keke na hweye so okọ na hweye a bomode se hweye wono obi a wonim bebia wo ya na mafo tabusa makasa so bomfa ne omo ahodo bebre enu nti bomfa no ewo fijase kwantempon no so medika ka se wudu akrobi efe na cha okrom a cha okrom no wudu ana wokọ asotwe no bomfa ne to aso nti me fan se kwantempon so be che krom yensa de to so mensa ho ene wo obi bebusa se ebia ekwa anwa sa o se ya na first kwaku egidi se utwa kwantenten ko ba bia o na nuro ni ade wa ben tabi Togo aba keke ewo kumasi kuye mu fijase kwantempon fa se de nyina abaka kumasi mu enu nti obi a wo tie ye bia no sa henie na to ye dane dia ma obi ade a wo mpe no ade ye kwase ebu a wo mpe no se MP ene ye beto abai wotimi se nka abai eye wa wo de apa na so entran wo kwa sori waka ne wiase na ye ko nipa ye ne omo bo nsa ho no ye nim wo mo ana wo so wo mo so enim enu ti wo hwe nsam a ye dugu so ye kan ya ama ye ni abre ni nyan se eye kwase abu a e wo wiase enu nti no samre ye kanfo obi ama obi ase se obi bi e wo abrochire na abrochire no wo ne no ma nkoyie kwagodumre bi ade ye kan no mfa wani hu bi na bi nto wa beka se ho e bi ade December na okekan na bi atuko bi fie kohwe e fie oni pe wo fie onyina asai Dipe wo fio ina se ememe wo fio sebe asare ememe wo fio asare ri num koke ememe wo fio sebe adwaman so enu ntino bomode an kotogo aba keke na so ye ebi e de number ne betudwa ntini ye bepe number ne de amam nti sa na te de ye kan fam obi a se kotogo aba keke ne number no wa ohwe TV de emre ho entro enu ne guase no na emom wo amu already the number na be mamo na me se producer mo ntro na mo fama pai na 0244 48 47 0244 48 47 number net desa yesi subi 0244 48 47 and now all back on 0244 50 66 20 0244 50 66 20 kwaku sa number nyina ye Togo aba keke ne number esa ye WhatsApp it was say Togo se o pese o ka bibi kire na na bebia wo no ntimi ye wo se hwe wonsa benkum ba mu sei ne twa ne bo wudi o ma me di o papa din impo obusua pani di kura bo na ye voice fagu ase man menchro because o kan ne kura papa ko ti se bia ya fra me kwaku buache fra asuna abusuam bretu odini de hye ne bia me fritafo me ma me fripam kro no ma se ne ha me Togo me so hwe mam Togo asa ka se wo sese wo ba bi na wo fi se untimi ma na wo pese oto nsafre na oba ne se mo beba enu ane se wo ba wo se wo nipa bi wa na atabsa kwantusam ana wo tu ana bo bi wo kro yale defie nenso ohia agye ana wo je enu ti o chanete eti bo modern fi Togo aba keke de to so ni kwakwo bi wa na wo agudie nso hia wo fie ba wonim se agudie wo fie ho nenso bi a wo bere na da ye mu no na nana bi ode agudie ni sie no wa beso ne daye nanso ontimi hu ehun nimde obetimi de to go no bomode ko Togo aba keka so ye ebi obi wo asebe
bo football anasa wo ye dwumadie bi ya wo pesa nka ekoso wo koso ne ye twe wo san togu abeke kade wo chiri kura no wo se fa ho bedom no papa ne ye dwuma anadwomu nyina efie anopa ekosi anadwo ye dwuma samra me no ka sei wo kotobu abake na so ya wo be kwa akoto no na emo suma sem so de enko ba bia kwa oni ba bi won ma wo kwa ansa na mfiri no na wa sem da bonte togu abake kenya sa no te de to so togu abake kenya pocket dry dabi onye moja onye sikaduro ya na times o mo kwa so no ho ami koyi de sese sika dabi enye sikaduro ahaba eni tumia ompeloto number say me kwa kwaji togo aba me kwa kwaji loto na anya sa bomodi tu na mo waka na nipa wata se ache wanka se wa brabo no se nkoyie wo ba wiase kwase abu ni abu sa ye wo bu no oba ya adwuma na manaba sika ne ba na sabi abu ni kwase entena ho ebia ofie ni pampese sabi sade beba wonsem owe na ebia obi ho sabi mpredua se oba besia ye de kawa hye no na kawa no obi de ne nsa ba baje kawa ne ko nti awade no ko ya na nsa pe no oba sa obi wo a okwa awade a ni kunu babu ne sa ni kunu tinani ma no ba ma bu onso okwa awade a sabi mpredua sa na kwahwe baba bia baje ne yere a wo a enhwe nenso sabi ade bia obi a no oba ne bebu sabi awade ma no nenso oba ne ntime ntra enye kwa momodin sori waka ne kotogo aba keke bomfa ye ka bomfa medical chirawo se bomfa ne o ma hodo wa sante achemenko o de kwa wa wo kwa wato ho atwene ye sa bomfa no ba ne wo de me chew se afigya se kwante wo bure na e ma nita nita hotel kwa na da no wo de bomodin akọ me se wo cheche okrum wo firi wa na akọ asotwe de to so ye bomfa hospital junction uduru wa wo frɛ number ye de number ne be sa tudwa ye de tudwa bomode fred togwe bema ne nkura na ba befo akọ kokwe fa number ne 0244 48 47 47 0244 48 47 0244 50 66 20 0244 50 66 20 togo abaka kese entrauma ntokwansi ansa no totu wose totu to wose ne yire no ye 10 itu wo de ba ko bi antimi yibi wo de ba ko no sebe wo mo bi aba bachi enti twamna mo ne ko togo abaka ko nyame ya doma wukuada eno so yesa wa ha ya wa awrade nshira togo ahabanka ka adwumaso a wo bo no wo na so ye ho etogo bo adwuma wo gemanfo firi wono hawo mu enti so bo ahwo na ni togo nkodi ahia mu na niema enkotote emfama ebewie bie ko na tum na mu nyina ma kire madu ko computer so de ya basisi ayaba ebebie phone na to yenkomra sisi 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho se hu tichima eno ene fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otwedi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwanto ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mine be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure
secure a good job in the UK. You should mention a kwai Kumasi as a labor runabout Accra so Omo Carnation First Light Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more much for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da do yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes it does do in the kekedru neza she. Nti suehun na nyimizia na nanu wode she durinsan ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabe from free na computer sim why burukutu ginger ogu sachet jajaba burukutu ginger nyana wo chrome edu drinking bar wa bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor awu no no wanchemfa oye burukutu ginger cheers into wo so na way from the bottle ana yi sachet kor na fa posoto ano burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside burukutu ginger very means you nom no nyansem enton ma obi a wonya mfie dunwotwe ana oba a wafafro saa adwadie nkratoi FDA hwem agye atum se eye Nana makuafo yi afuye na saduru hobiemu eti wo dwedwe fertilizer afiwe ubeyusu ana esanse afra se fertilizer woto ye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso ema woboka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ayuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia yeton yayo nyoma e wo man Ghana mu enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yegina homa Ghana and Africa biayo oje sun kron ni moja Edru hopiemu food for thought addition omayini ya wedubuachi onyame akowa ofremu nyina se August onyame ne mu appointment asemu ayakasa ho o se there we free asomafo sam etiedu no nwoche nyi mu miensa na David nyom etiedu wache baako nyi mu Jubilee Park Kumase anopa no sia pepepepepe na de ubeye nie o se fa plain paper na plain sheet nienu dia unyina hrogu baako so na sadam opepoje funu media ha nyina yahye no wo baako aka ho eniema papa opese si wo wabrabo eno so kiro no wo so hane so sa eye candle akwankyere na fa wo candle baako ka ho na no na ye beso ye dia bompai Liberty Conference August edition the heat ye bompai ye bebom na wonyame beties ni boy ni so oman ni ya wedubuache na ho fadie ebe nyame made adwumtufo ni ora kwakujesi minister Kwame Jedu minister Kofi Pepra wonom na betso twom ahokeka kwan heat August 31st proposi prempa obuadu poko Calvary pema kokodrufo the friend is that what sere dom no be Kenya ne ho ye be kaya tamfo egu oh glory hallelujah okay Yamepa 31st ebe yiri Jubilee Park wo ebe yiri papa enche ebe me college na bam na bibia akotote dia me opani passe se die na kakra ya kan wotie na opeso ye ma ebe mo ye okay dia dia ti chiche me na no yo so me yi plot babia me pere me yi dwabe nto plot no na den on si no on si mami okay on si ya on top plot na mami na mo come ton ye okay tunya plot na be okay me yo be okay na on top plot na min tia senne ntia china ti men fan chensu da men fan che ne en che china anya ne akan yiso ntina be mo tinuma yedo tinuma nya de kamini mbra kamemba han to so 2 times mini brain tina me ba okay
nya bre kame ye hwe ya kam mba ntu papa ya beso ye na so de be fa ma na te no watwa ni tia kwa mbe fa so ma na busiamfo nyina mu busiamfo nyina anti ada chi o man ka se bi mufu a untu mufu okay na o me ye dia me na me yire no akoma beto ayem mama ya ko anto ayem ma yensu ye njae no ala na no kwa wo kan wa han wani sa amane mi fam no mi kofia amane mi fam na nkwala na oba no se bi wofa mi ade chi na manko bobusia manko krokro bi ma wo mama bibia mi ye ndidi chama me ni bere pa me bere pa o mi kase o mo am tijwa be nyina o munnim mi pa ona mo am wo agugu munnim mi pa munnim hawa mi wo ko ba be ko se de kanya no be ade we obi a experience bi da bia no ye kan onim de we papa wo si fam akora bia nim se ne papa wo sika o de wo fam wo ye be makora so na kapre na ho ne boto ofo ya ko bo wan no na to ne SK bia ma ya ade so ba chi hu ene sa no se wi ase ne se wo contact nipa 1000 e wo so enso wo nkent ma be fresh 700 do bi ye kan wake ne visa ye ase ngwa na wake keeping wake keeping bitimi si dem because ade be chi ntu wo be de na wada na ndia da bia o so eti ye be se abrante na brabo na twa kwakire makasa ase we se me se obi wo ho a wo no makora nto ne bo e bia no firi dodom nipa na ama na yesa ye onipa bo na brabo pa no na kokko nanim ba nipa twena san da bay na papa yi obe san fefe akosoro e wo mse nyankopon hye nipa hyebre be duru me bia nipa bi so ma nipa bofom we ye kan omo no omo yire no omo ma no o se ma mi ka se bia rewo se mutie ya na yiri wo se duru me bi no omo ba akura na se okura na isu omo no kom van rom se because omo nim se efin me abi before ye kire ye nya ba bi sha ye kire ye ye buenwa bi se nipa ni bia wo ya boa nyankopon hye ne sa o emreti mi dia danada ne eti e be sre ye se ponko abodama ni wura modam kwakoi dem pese me catch up branch ye nwe wo wa bruche ni na busua ne papa wo ha emse me ono na bia wo didi mu me sre no woni me de woni masante se woni me wiase asem wo edanya sinse odi nchine beto samre wo hu bi pen efie bia bo eye kwase abuo bia nipa ni bu wo mo na nipa na fa nche wo mo da apranti wo ba ha mienu tie na sema wo ka wo te fidikesi yeso wo so do de be ko bebe fa ne ko nemom on fa nche da ye ka we chane so nti ase na so bebe be ko fa ko okay onye ni wazo mvanjo sawa de ode che nye yi ade bi wo ho a wo mu se ase ye mfa bone nyina nche de na so no wo hwe ba bia wo fefe ye koduru ye na me na mete ba bi wa besere me unim se mo kan nyina ne ma no ya ro se na na obi firifiri agogo edi adanse se papa yi wo ha ne ni o ye brefo yeso obi ni bi krampo na obi sa afra akiri obi ni bi kura ono to ne botom no de amani pa no yeso one na yire no mo ya aye e ba ne sen ne de de so mo sre no mwadi because of any penti no we nya bibi ama wasia enye so de sika ko ba ko hwi we nya bibi ama wasia ye nya nsa fam ensa mo ne kro no de wa poto ama na fi bia no ofa wonchi se wo de bom what masie enti se wo bia kwa wie wusi ana se wo bia ye wadom waje kire wo ne ama de agum wo ye bede wa bono bede wo de abafie na ase ne se wonya ahoto anasa wo ho apo na de bakwa koto sumina so a bone papa we na anya hwa bone nya hwe ku wa che wan che o adonti ni nsem wo ti mo na nimu what ye ka kire busuya sebe modihie ni se enne na wo bibia betumaye ide da bia na esia busuafo mfa ncheme eno ne mfato kase ma obi ohwe edumedie na esia ti akonwa we mu 2 months ago esia ti we ma e pagya nkomo ba esia twa nturo na nse masa ukra wo akire we ka no kore ne yankoya nim na eduabo diabrabo na ye bo no na esia onka ye ho bi oyo ye sin kwa ya di Sofia bonebo look is it no one no man obaye look masa edi so ukura wasumdia wakotena waburo kire bi kura ne ma efama obi kura wo fefefe woni monyam bi ukoya de a wa tim se sika betima solve ne ndam na wanya asumdie di u papa echi wadi njine o yo mpenfo bo mudi njine wi aburo bi wanyina du na wo ko eja mo no ne ejapade ohwe wo ho no na emu nyina ya nko wonya nyansafo ko abrochefo ntesa me catch on na no se yenuanom tu kwan kwa abrochi o meba na o magina sesa anu metumu sa afo no wa ha
Utimba was 18 so when I'm on no nyesi utim se tema aduane we na ye awurade nya mo breo ayi monye ntempa kakere kura ne bia enti omo ma mo musika nso omo da omo so medi 2 weeks ada bia omo ni nuru ugo mtimi hunu ne ma bi no mo se ye ntiti ya sa wo ho nya ba akokwa de oba choba omo mo choba no owu bi ba bi na choba fo no oyi sika che omo sa ọ̀rẹ́ adwumadene na ẹ̀kọ́ so no na adịẹ na wo sika yẹn nkasa bi ni aburokyire o ba aburokyire na obi wọ trọba na o ntumi di na kẹdua dabi we dia ma me fa wo ntwim hwẹ sa aburokyire ni bo mu firi Ghana ha ya na akọ na aburokyire ejanka mo broni bi ya ne nane ne se awuo ya ne nuanom ọba no enuanom aya adwen se on pese obefa akwada ne kọ na bla bo si ne ye na wonu akasa nua ya wono so ya Ghana ni asin for so ya Mr. Obeng and then yiri di birthday den ya tuye sika man say o mefa janka no nko adoption kwan so woni ni kuna Japan wo ba na ye yo ni kuna Japan awie afa de awura ma awie ase woni ni kunu no besin ne sika na akura na nko sika na anye o de ne metia ochina betua kwa che nyankopon ya adoma woni birthday wie chenchenche ye nuan mo won kwan efe ye no mo na nyame ya adoma mo asem se so ba beto bedwasere ne mesrewa maminyi mfu na mbuo mfu wotimi yesi he wo beba china de wo de beba china de yudi uzi ni din de say ayi Mr. Obeng okay yo ye match na ne mra awrade nso nipa bia wo tie ye ne your phone already fracture what you better to knock out ne bomb no me agent o ye agent me you fra man so me asem si na ya me pese oba ye nko no se won ye de ye wa anka say ne be na ye simple senior contractor ko video ni Mr. Yebo he ma me anita wo ten na fidie da sana dum bishop read condos man on so fidie da hello aha asem be sisi here hello good evening sir. Mepacho quotation na mokana me pese miti quotation. Romans chapter 30 verses 1 to boken kan. Wa ofum obi abehe oni amaye. Duabo ho uye be to akone. Romans chapter 13 verses 1. Romans chapter 30 verses 1 we are send collection bra. Okay, smart. That's it. Everybody hello. Hello. Yes sir. Kuna consultations ni chamu na wademo. Kwa hiyo bibia wako dia. Ngadom. Namtembo foko twine. Wajozo. Ogu nyanza. Aka fon se odi ya research. Lina ujimidi cho binde udi ya research eba buda jimino. Utu bi manso. What is here? Ko yo ko to be edu la oji. Ko ju. Ogu nyanza odi ya research. On fa je research wu gimi na wu gimi no uyaku moje wonu bra eneko oni na chekwa da fu ati tenje wonu nenipa abua mu kodu kafra hello me ba cho du mu TV no so be na konfirm na yen content am wa yen konfirm fufuro wa chi hello Hello. Yes, madam. Mema wajo. Aswadi. Hello. Hello, mama beti. Hello. On fan and Nanka no ano na. Assassin de sebe bi obi nam bia yo obi dia. Correct one. Hello. Hello. Hello, good evening. Good evening, sir. Hello, Radio ya dia do na so e. Koko. Ile me sema na ai. Siati kasi na ile moto namba ni to Mexico na dia china tupe. Pajo de ya. Siati kasi na ile no. Siati ka fo no. 0540 311 311. Yes, man. Now you be ma 0540 311 311. We had the 21st clinic come no number the pa ofia. Everybody in shout. Hello.
Hello. Yes, madam. The American say. Ka. Nipa ewo nipa kawa fa na beti sem bia sikapo omu wei ahiafo kawa afu omu abeti eti so oshi abla na bla isi wo nipi eti nko mu ama kontimi mu ano eya mu mi nya wodro ne tima ma ye nuano eti abretia wati na sa treatment ne na mrofo ne di omo fama ko beti na da bobra wa na ti eti kwan di amoba fa so a ebi pano ono wabeba abaye na sadi amano no agreement ono ne kan wadi tunwo etu onye na sadi se na no honto de wi asensu bibi wo ko bi wa ko bi to aso nyame nhira papa no nyum no boy wante wasi wo wura fi a eprema afo mpa so no tena didie odidi wi a ahwodefo kon no tena je na home ye mo ahiafo e de